di subadi hake bumung pha phalai ta jomaitiani je branch ja saka সংগঠন tongnai rong no inke tak buri rong ni motu unke sisadi basadi naragdi student association inke serengdi rengdi subadi hainei motu kare kare ta jomaita hodarok je usaka সংগঠন sono rolai tonguta no jini joto media friends songno no ang bele bele khen hambai rewo tini bele khen kaisa good news ani logyo tongo jini TTAD sa hapangni sports and youth affairs bedagni principal officer jing tini bele khen khatongman bisingte jing jini football thangkrong bagai saklain thangi tongo jing salkorma rombai jing chaitoi family jini bobagrani chaitakmung te jini honorable CM nitidin bisingte jing taklai TFA jini registration jing mankha te jing 2024 jini 8 tarik January 8 tarik obo jing jini TTADC sports mission ni jing obo registration khlai mankha tabuk jing jini taklai bisingo simi jing jini TTADC hapang ni bukhaktei C division ni jing thangnani kaisa jing sebmankha jini thumuna hamjai tongna jini sikla chalanor bai belakhin good news abon bagai jing saklai thangai tongo taklai je jini C division ni jeta thungnani rong bagai jini joto sikla chala eba thumuna hamjai thungi tongnai rong bagai baskango jing salai bagai jing trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni je C division team samnan bagai jini o trial o je thanai jini jing gobang manu kha jini TTADC Super League thungnai gobang ma greng batongo aro thungnai batongo te aro thungbai meya batongo ye borok no jing phainai jini March eba o talni 8 tarik bai 9 tarik o fungni 9 ta tamphur ni simi jini khomolung eba jini football stadium bo trial jengjangnai haino hai ang narno repeat khlaipinai hainai 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tamphur ni simi salini bagai jini khomolung stadium bo jini C division team khlaina bagai TTADC ni bukhakti trial kaisa khlaijangnai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabe lamsogo tai jini o trial jeta jini players select nai boro jefru TTADC ni bukhakti je C division team ngai jefru thngnai apro borong no jeng honorarium bo rejagnai jini je players no gabon bagai haino hai ang narno repeat khlai safinai narok je thumuna hamjagi tonai jini joto players ok narok jini officially jeta jini joto district ni jini JDO office sango JDO office ni bahukti jing notification dakti jero hojanai haipano narok nang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 bai 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok khumulungo phai narok trial o phainen bagi narok tiar tongi mission team taklai chimi jing sebmankha jini salkoloma jing chaitoi family bisingtei jing tini ojaran mankha abon bai jini thumung hamjak tongna jini sikla chalan bagai ojara tang jabori na thangai tong hambai ni TTADC ni C division dera team nai or team je players tongai rok selection man pare jebru jing ni TTADC ni bagai borok thango apro borok jing bongno jing officially jing honorarium bore jangai boroni kagos jing jini trial phaigrane bor sakang jini head office eba jing khumulungo on notification 8 bai 9 tarik time fungni 9 ta ni simi ambai borok trial je naigrane borok sabsa best of the best player jeta jini TTADC ni strong players na bai jing borno basing sebrena bai jing jarganai ambai team dongnai jota abon bisingo gobangma je players tomani borno trial liman bisingo best of the best player aro kaisa jini ADC ni kaisa C division team snam jangnai bor H no bar jini C division jini ADC ni Maharani Sudhakana
যিনি সুবোধ কুমার জন্মতিয়া তে ওয়াইয়ারাই Semua akhirnya makai hijau, beromong bojana, berjaga wajan betul, beromong kotoya baru. Maharani Sudakina Devi ni mungui kaisa community hall tangnani holong thai kai lekha or jaga phaisok phaijak chini hoda okra khorong ni sok phaijak Maharani Sudakina Bribadol ni president secretary general secretary teibu boni adong song sok phaijak chini em Kamal Kolai sok phaijak zonal ni chairman joint chairman joto chini official staff rok sok phaijak nahar mung kaisa no sung chini itihas sung bahike phainai generation rok no moi to khairunani tei chini culture tradition sung bahike promote khainani karon sung kwbangma cultural perform khaini bagoi chini hall kwrui nok kwrui chini amsayo bono nahoroi ni sung joto community no no joma tianeng thung debor mang thung tripura riang oma haike sung alada community no sung community hall tangnani bagoi chini edition hoite sung rokha bumung bujani ja boroni musuk tei khaikha molsong rok boroni aipa community hall banokha nini inpoi banokha sagma rok boroni banokha oma haike joto no jani ja history no tei bu buskango tobonani bagoi janja bumung roi borok community hall ni mung pharkha nge chung chini titi edition ni nahor mung omono je chini kamai thangjak laibuma rono chung kifilui toboi haini hai chung muito khairoi chini generation no buskang agorunani tini chini fan shortage rang kwrui haifano chung chini tiprasani hamkhraini bagoi chung samung tangnai hingke puilao community base chung develop makhainai karon chini community ro strong kwrui hingka hingke chung buskango agomaya khanai chung agiro nukjago chini hoda okrang thung nini moyal panchayeng thung loko sokdring thung asu belu rozaya gram panchayat ni village committee ni chairman member borono si belu rojago phiaba chung borono promote khaikha borono sonman rokha respect khaikha tabok chung je phajagao no chini hoda okra chini samajpati karbari phangkha borono chung buskango phrono roino je kunu samung kaha tangnani ya priseu tini busung chini hoda okra rokno songwino chung oro jaga samung kaha tangnani ya priseu total project cost hingkha 4 crore oro jaga 500 seated ni kaisa community helnai joto community ni bagoi ni 4 koti khe project cost ronjakha chini program foundation stone laying ceremony de tini 2nd March 2026 जों tini chini oitihasik ni din tani humale chini wins ni bumangke Maharani Sudakina Bribadol boni mungtui Maharani Sudakina ni mungtui kaisa community hall जों malai jakha o community hall no जों tini stone kailai kimani din tini hangke जों o chini 500 seated je community hall mamani bangoi chini TTADC sono belaiken hambai maya pharo जोंनो omo high court opportunity chini bongso hamkhrani bangoi chini Maharani Sudakina Bribadol songno chini buskang chini naharmung jemon education nanglangthung kok pirmung panda nanglangthung je kuno event जों khayani hingkhe जों u community hall no जों oroniwo जों অনুষ্ঠান rok जों easily babe जों khlaimana tui hage जोंनो yapharmani bangai belai belai khe hambai tei chini omo kaisa chini history omo kaisa chini omo laibumani bo kalaibo tani humale chini Maharani Sudakina ni mungno naragani bangainya जों chini jomate hahodani theke जोंनो wins bo bumung rojakha tei boni mungno kusu karwani bangainya chini omo Maharani Sudakina ni bo kaisa community hall bo khologai rojakha hain bangai belai belai khe hambai जों next chini sompod rokno जों rokha khainai chini next generation rokni bangaibo जों community hall no जों kaje khlainai haini bangai belai belai khe hambai jotono joto boro gami uston kaise kamo omo ge gamaria
महारानी मारान्दी मयाल जोंनि अरण्य दिनै ओंखायनो स्टोन कायलायमानि दिन ओंखे अर गामारियानि पारानि जे चौधरी सावनोबो बेलाय बेलायखौ हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहा रमानि बांगै जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न बुमों न दैसा कुसुक तलाङानि बांगै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बांगै हाइमबाङै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पान्चायत लांथों जतन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आंनि खाकाहाम माया फावो ते अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासालो जतन तंबाय जोंनि मेम्बार जोंथों मोंथों अरनि सम्पद न रखा खायनाय हिके बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो जोंनि सम्पद रंनो बरकनो रखा मा खायनाय हाय आं आंनि जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि थ्रुतै बरकनो थाने आं कायसा खुनुमंया फावो ते जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनो तेबो कुसु कारलांथों तेबो बसकांजों आगगलायनाय जोंनि जमायता हदानि ब्रान्च कायसा शाखा संगठन महारानी सुदक्षिणा बोरै बदल नै তিনি দিন का हांक्लायो साल का हांक्लायो भाग्यवान TTADC ताबो बर्तमान प्रशासन चालक दङ रैबाय 500 जना आसक मानाय जात कैपासिटी हल रजगमनि दिन हलं थंकाय लेखा तिनि बनो इनॉग्रेशन खायफायखा सिनि TTADC नि इंगै CEM बरंगनां पूर्ण चंद्र जमातिया लगेगो फाइसक फाइखा बुकुंबारा ट्राइबल वाइफाट बरक दफानो नायख्राय मन्त्री बरंगनां कमल कलय तै जोंनोबो सिनि हदानि बुरैबदल सुदक्षिणा बुरैबदल सं जों अक्रा खरं नैनोबो इनभाइट खायजाखा जोंबो सौफायलायखा काहांखे नुफायलाहा बेलाय आनन्द आरो किसिसा इतिहास आगेनि थाइनि थाइथान सासेवानो 179 नाम्बार उ सुदक्षिणा महारानी ब महारानी मा अंग निराव 184 जन नि सालाय दङ ताल त्रिपुरा बरौ गम तो 84 नि बायरे सीता प्रदुप क्रित प्रदुपनि बुफासानो ब हंगे तो 85 सिकाइलहा जे राजा चाइ थांजा बिरि विक्रम लास जरातैसि 184 आरो ता महारानी सुदक्षिणानि बसाइंके कृष्ण किशोर महाराजा ब 179 नाम्बार अंगुता महारानी काइसिं पूर्णचंद्र सालहा ब आनि बुफायं ब दै बैखे अन्य राजा रंके राजानि बसा उपयुक्त अंगै हाय हाय राजां फिउ गे राजा बसा खरकसा राजा चाइ फैमसि ता महारानी सुदक्षिणानि गे खराव नै ताखौ नै राजा अंखा बाहाके अंखा ब उ ईशान चंद्र पुल्ला राजा अंखा अक्राकु बनि बसा उपयुक्त इंया सानिनो ब बा म बुरारालहा थैयानि अवस्था तो हांखेने बसाला उपयुक्त अंखे तो प्राय राजा अंगनि 15-16 बছর नांगो 17-18 बছর नांगो इंगे बनि बसा सरायखौ सानिनो बसलेलिया हांखेने बायदय बुफायावनो बीरचंद्रनो राजा मारो फिला हाके महारानी जमायता जों महारानी इंनायनि बसा हांखे ताखौ नै राजा आंहा हाके दासिं सामानि ब ठीक थिगनो पूर्णचंद्र साहा इंगे बेलाय काहाम अमनो इतिहास तेबो सिगां ब बाहाके जमायता जों महारानी मा अंखा उ ताबो जों खयारपुर होनो 14 देवता र बुफानि लगे मताय नायां थांफुरसि ओ राजानि आसक यागसि याग्रा दंनाय र नग्रगलांफु बोरै काहामाखे गबा राजानि आरो खबर सौगिलि हा ओंगा राजा खुस खाइला हा बर उ बुरै त बत बुमा बुफानि लगे मताय थाङै नगो फिरक सखैजा राजा दे खुस खाइ माया तंसिबा ओंके खुस खाइ ब उ बुरै बर तंग खुस खाइखेबा मा फाइला हा ओंखाय राजा बोहैनासि नाय हितलांगैनो ब महारानी मंगजाला हांता बनि सिगां महारानी तंगु बोसासि मायाफु बोसा मायानिसि बोसा म सलामाया मंगनो ओंखाबा बनि कपाल काहाम हानिनो सलासिमि ताखक था ईशान चंद्र वीर चंद्र उपेंद्र चंद्र हंके एकदम सरायफोर थै पैला हंके ताखक थांबा आसाय हा ताखौ नै इंगे तरला हंता ओंखे अम तिनि जमायता हदा बोरै रगनो ओ महारानीनि मंगै बमंफालाय सिनाय हनैसि
महारानी सदक्षिणा बोरै बदक हौता इनके बरंनि मौतुमखा ताबो सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोरोंदी रोंदी सुबादी हाके बुमुफा फलाई ता जमायतानि जे ब्रांच जा साखा संगठन दंनाय रंग न इनके ता बोरै रंनि मौतु इनके सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोरोंदी रोंदी सुबादी हायनै मौतु कारे कारे ता जमायता हदाराव जे उसाखा संगठन संनो रलाय दंता no jini joto media friends song no ang bele bele khen hambai do tini bele khen kaisa good news ani logyo tongo jini TTAD sa hapangni sports and youth affairs bedagni principal officer jing tini bele khen khatomon bising te jing jini football thengkrong bagai saklain thangi tongo jing salkorma rombai jing chaitoi family jini bobagrani chaitakmong te jini honorable CM nitidin bising te jing taklai TFA wo jini registration jing mankha te jing 2024 jini 8 tarik January 8 tarik bo jing jini TTADC sports mission ni jing obo registration khlai mankha tabuk jing jini taklai bisingo simi jing jini TTADC hapang ni bo khaktei C division ni jing thangnani kaisa jing sebmankha jini thumuna hamjai tongna jini sikla chalano bai belakhin good news abon bagai jing saklai thangai tongo taklai je jini C division ni jeta thungnani rong bagai jini joto sikla chala eba thumuna hamjai thungi tongnai rong bagai baskango jing salnai bagai jing trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni je C division team samnan bagai jini o trial lo थानाय जिनि जों गोबां मानुखा जिनि TTADC सुपार लीग थांनाय गोबां गोरों गोरोंबो दङ आरो थांनायबो दङ ते आरो थांबाय मेयाबो दङ बे बरंनो जों फाइनाय जिनि मार्च एबा अ तालनि 8 तारिख बा 9 तारिखआव फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि जिनि खमलং एबा जिनि फुटबल स्टेडियामबो ट्रायल जेंजांनाय हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालायफिनाय हायनाय 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि सालनि बागै जिनि खमलং स्टेडियामबो जिनि C division team खायना बागै TTADC नि बखाक्ति ट्रायल कायसा खायजानाय आरो नरनो पार्टिसिपेट खायना बागै आं नरनो खाबे लामसगो ताई जिनि अ ट्रायल जेटा जिनि प्लेयर्स सिलेक्ट नाय बर जेफ्रु TTADC नि बखाक्ति जे C division team नगै जेफोर थंनाय आप्रो बरंनो जों ऑनरियमबो रिजार्वनाय जिनि जे प्लेयर्स न गाबन बागै हायनो हाय आं नरनो रिपिट खाय साफिनाय नरक जे थुमना हामजै तनाय जिनि जत प्लेयर्स नरक जिनि ऑफिशियली जेटा जिनि जत डिस्ट्रिक्ट नि जिनि JDO ऑफिस संग JDO ऑफिस नि बखति जों नोटिफिकेशन दाखि जे हजानाय हायपानो नरनो आं तियार तंना बै खाबे कय हरो फाइनाय अ तालनि जे 8 बाय 9 तारिख फुंनि हायनो हायनो रिपिट खेपिनाय नरक खमलंगो फायै नरक ट्रायलो फाइनान बगै नरक तियार तंगि बिशन टीम ताकलाइन सिमि जों सेबमानखा जिनि सालकलमा जों चाइदोबो फेमान बिसिंतै जों तिनि अजरान मानखा आवन बाय जिनि थुमु हामजा तंनाय जिनि सिकला जारान बगै अजरा तंग जाबरिना थाङै दं हामबाय नि TTADC नि C division देरा टीम नाय और टीम जे प्लेयर्स तंनाय र सिलेक्शन मान पर जेब्रो जोंनि TTADC नि बगै बर थंगो आप्रो बर जों बरनो जों ऑफिशियली जों ऑनरियम बरे जाबाय बरनि कागज जों जिनि ट्रायल फाइग्रानाय बर सगां जिनि हेड ऑफिस एबा जिनि खमलंगो अन नोटिफिकेशन 8 बाय 9 तारिख टाइम फुंनि 9 तानि सिमि हामबाय बर ट्रायल जो नायग्रानाय बर सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेटा जिनि TTADC नि स्ट्रांग प्लेयर्स नाबै जों बरनो बसंग सेब्रेनार बगै जों जरानाय हामबाय टीम दंनाय जत आवन बिसिंगो गोबां मा जे प्लेयर्स तमनि बरनो ट्रायल लिमन बिसिंगो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर आरो कायसा जिनि ADC निगन कायसा C division team सनाम जांनाय बर एच नोबार जिनि C division जिनि ADC निगै महारानी सुदाकिना
tei jini subut kumar jonna dia tei waya rai Singlang kahina makoi hijau borong nawang boy jana borong jagawa tong betul borong nok khong ya borong Maharani Sudakshina Devi ni mungui kaisa community hall tangnani holong thai kai lekha or jaga phaisok phaijak chini hoda okra khorong ni sok phaijak Maharani Sudakshina brai bodol ni president secretary general secretary tei buboni adong song sok phaijak chini em Komal Kolai sok phaijak zonal ni chairman joint chairman joto chini official staff rok sok phaijak nahor mung kaisa no sung chini itihas sung bahike phainai generation rok no moi to khairunani tei chini culture tradition sung bahike promote khainani karon sung kwbangma cultural perform khaini bagoi chini hall kwrui nok kwrui chini amsayo bono nahoroi ni sung joto community no no joma tianeng thung debormang thung Tripura Riang oma haike sung alada community no sung community hall tangnani bagoi chini edition hoite sung rokha bumung bujani ja boroni musuktei khaikha molsong rok boroni aipa community hall banokha nini inpoi banokha sagma rok boroni banokha oma haike joto no jani ja history no teibo buskango tobonani bagoi janja bumung roi borok community hall ni mung pharkha nge chung chini titi edition ni nahor mung omono je chini kamai thangjak laibuma rono chung kifilei toboi haini hai chung muito khairoi chini generation no buskang agorunani tini chini fan shortage rang kwrui haifano chung chini tiprasani hamkhraini bagoi chung samung tangnai hingke puilao community base chung develop makhainai karon chini community ro strong kwrui hingka hingke chung buskango agomaya khanai chung agiro nokjago chini hoda okrang thung nini moyal panchayeng thung loko chowdhuring thung asu belu rojaya gram panchayat ni village committee ni chairman member borono si belu rojago phiaba chung borono promote khaikha borono sonman rokha respect khaikha tabok chung je phajagao no chini hoda okra chini somajpati karbari phangkha borono chung buskango phrono roino je kunu samung kaha tangnani ya priseu tini busung chini hoda okra rokno songwino chung oro jaga samung kaha tangnani ya priseu total project cost hingkha 4 crore oro jaga 500 seated ni kaisa community helpnai joto community ni bagoi ni 4 koti khe project cost ronjakha chini program foundation stone laying ceremony de tini 2nd March 2026 जों tini chini oitihasik ni din tani humale chini wins ni bo mangkana Maharani Sudakshina brai bodol boni mangtoi Maharani Sudakshina ni mangtoi kaisa community hall जों malai jakha o community hall no जों tini stone kailai kimani din tini hangke जों o chini 500 seated je community hall mamani bangoi chini TTADC songno belaiken hambai maya pharo जोंनो omo high court opportunity chini bongso hamkhraini bangoi chini Maharani Sudakshina brai bodol songno chini buskang chini naharmung jemon education nanglangthung kok pirmung panda nanglangthung je kuno event जों khayani hingkhe जों u community hall no जों oroniwo जों অনুষ্ঠান rok जों easily babe जों khlaimana tei hage जोंनो yapharmani bangai belai belai khe hambai tei chini omo kaisa chini history omo kaisa chini omo laibumani bo kalaibo tani humale chini Maharani Sudakshina ni mangno naragani bangainya जों chini jomate hahodani theke जोंनो wins bo bumung rojakha tei boni mangno kusu karwani bangainya chini omo Maharani Sudakshina ni bo kaisa community hall bo khologai rojakha hain bangai belai belai khe hambai जों next chini sompod rokno जों rokha khainai chini next generation rokni bangaibo जों community hall no जों kaje khlainai haini bangai belai belai khe hambai jotono joto boro gami uston kaije kamo omo ge gamaria
महारानी मारान्दी मयाल जोंनि अरण्य दिनै ओंखायनो स्टोन कायलायमानि दिन ओंखे अर गामारियानि पारानि जे चौधरी सावनोबो बेलाय बेलायखे हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहार मानि बांगै जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न बुमों न दैसा कुसुक तलाङानि बांगै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बांगै हाइन बांगै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पान्चायनाव लांथों जतन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आंनि खाका हाम माया फावो ते अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासालो जतन तंबाय जोंनि मेम्बार जोंथों मोंथों अरनि सम्पद न रखा खायनाय हिके बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो जोंनि सम्पद रंनो बरकनो रखा मा खायनाय हाय आं आंनि जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि थ्रुतै बरकनो थाने आं कायसा खुनुमंया फावो ते जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न तेबो कुसु कारो लांथों तेबो बसकांजों आगगलायनाय जोंनि जमायते हदानि ब्रान्च कायसा शाखा संगठन महारानी सुदक्षिणा बोरै बदल नै তিনি दिन का हांक्लायो साल का हांक्लायो भाग्यवान TTADC ताबो बर्तमान प्रशासन चालक दङ रैबाय 500 जना आसक मानाय जात कैपासिटी हल रजगमनि दिन हलं थंकाय लेखा तिनि बनो इनॉग्रेशन खायफायखा सिनि TTADC नि इंगै CEM बरंगनां पूर्ण चंद्र जमातिया लगेगो फाइसक फाइखा बुकुंबारा ट्राइबल वाइफाट बरक दफानो नायख्राय मंत्री बरंगनां कमल कलय तै जोंनोबो सिनि हदानि बुरैबदल सुदक्षिणा बुरैबदल सं जों अक्रा खरं नैनोबो इनभाइट खायजाखा जोंबो सौफायलायखा काहांखे नुफायलाहा बेलाय आनन्द आरो किसिसा इतिहास आगेनि थाइनि थाइथान सासेवानो 179 नाम्बार उ सुदक्षिणा महारानी ब महारानी मा अंग निरौ 184 जन नि सालाय दङ ताक त्रिपुरा बरौ गम तो 84 नि बायरे सीता प्रदुप क्रित प्रदुपनि बुफासानो ब हंगे तो 85 सिकाइलहा जे राजा चाइ थांजा बिरि विक्रम लास जरातैसि 184 आरो ताक महारानी सुदक्षिणानि बसाइंके कृष्ण किशोर महाराजा ब 179 नाम्बार अंगुता महारानी काइसिं पूर्णचंद्र सालहा ब आनि बुफायं ब दै बैखे अन्य राजा रंके राजानि बसा उपयुक्त अंगै हाय हाय राजां फिउ गे राजा बसा खरकसा राजा चाइ फैमसि ता महारानी सुदक्षिणानि गे खराव नै ताखौ नै राजा अंखा बाहाके अंखा ब उ ईशान चंद्र पुल्ला राजा अंखा अक्राकु बनि बसा उपयुक्त इंया सानिनो ब बा म बुरारालहा थैयानि अवस्था तो हांखेने बसाला उपयुक्त अंखे तो प्राय राजा अंगनि 15-16 बছর नांगो 17-18 बছর नांगो इंगे बनि बसा सरायखौ सानिनो बसलेलिया हांखेने बायदय बुफायावनो बीरचंद्रनो राजा मारो फिला हाके महारानी जमायता जों महारानी इंनायनि बसा हांखे ताखौ नै राजा आंहा हाके दासिं सामानि ब थिक थिकनो पूर्णचंद्र साहा इंगे बेलाय काहाम अमनो इतिहास ताइबो सिगां ब बाहाके जमायता जों महारानी मा अंखा उ ताबो जों खयारपुर होनो 14 देवता र बुफानि लगे मताय नायान थांफुरसि ओ राजानि आसक यागसि याग्रा दंनाय र नग्रगलांफो बोरै काहामाखे गबा राजानि आरो खबर सौगिलि हा ओंगा राजा खुस खाइले हा बर उ बुरै त बत बुमा बुफानि लगे मताय थाङै नगो फिरक सखयजा राजा दे खुस खाइ माय तंसिबा ओंके खुस खाइ ब उ बुरै बर तंग खुस खाइखेबा मा फाइले हा ओंके राजा बोहैनासि नाय हितलांगैनो ब महारानी मंगजाला हांता बनि सिगां महारानी तंगु बोसासि मायाफो बोसा मायानिसि बोसा म सलामाया मंगनो ओंकेबा बनि कपाल काहाम हानिनो सलासिमि ताखक था ईशान चंद्र वीर चंद्र उपेंद्र चंद्र हंके एकदम सरायफोर थै पैल हंके ताखक थांबा आसाय हा ताखौ नै इंगे तरला हंता ओंके म तिनि जमायता हदा बोरै रगनो ओ महारानी नि मंगै बमंफालाय सिनाय हनैसि
महारानी सुदक्षिणा बोरै बदक हिहौता इनके बरंनि मौतुमखा ताबो सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोरोंदी रोंदी सुबादी हाके बुमुफा फलाई ता जमायतानि जे ब्रांच जा साखा संगठन दंनाय रंग न इनके ता बोरै रंनि मौतु इनके सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोरोंदी रोंदी सुबादी हायनै मौतु कारे कारे ता जमायता हदाराव जे उसाखा संगठन संनो रलाय दंता no jini joto media friends song no ang bele bele khen hambai rewo jini bele khen kaisa good news ani logyo tongo jini TTAD sa hapangni sports and youth affairs bedagni principal officer jing tini bele khen khatomani bising te jing jini football thungkrong bagai saklain thangi tongo jing salkorma rombai jing chaitugui family jini bobagrani chaitakmung te jini honorable CM nitidinur bising te jing taklai TFA wo jini registration jing mankha te jing 2024 jini 8 tarik January 8 tarik bo jing jini TTADC sports mission ni jing obo registration khlai mankha tabuk jing jini taklai bisingo simi jing jini TTADC hapang ni bo khaktei C division ni jing thangnani kaisa jeng sebmanka jini thumuna hamjai tongna jini sigla chalanor bai belakhin good news abon bagai jeng saklai thangai tongo taklai je jini C division ni jeta thungnan rong bagai jini joto sigla chala eba thumuna hamjai thungi tongnai rong bagai baskango jeng salai bagai jeng trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni je C division team samnan bagai jini all trial lo थानाय जिनि जों गोबां मानुखा जिनि TTADC सुपार लीग थांनाय गोबां गोरों गोरोंबो दङ आरो थांनायबो दङ ते आरो थांबाय मेयाबो दङ बे बरंनो जों फाइनाय जिनि मार्च एबा अ तालनि 8 तारिख बा 9 तारिखआव फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि जिनि खमलং एबा जिनि फुटबल स्टेडियामबो ट्रायल जेंजांनाय हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालायफिनाय हायनाय 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि सालनि बागै जिनि खमलং स्टेडियामबो जिनि C division team खालायना बागै TTADC नि बखाक्ति ट्रायल कायसा खालायजानाय आरो नरनो पार्टिसिपेट खालायना बागै आं नरनो खाबे लामसगो ताई जिनि अ ट्रायल जेटा जिनि प्लेयर्स सिलेक्ट नाय बर जेफ्रु TTADC नि बखाक्ति जे C division team मगे जेफोर थंनाय आप्रो बरंनो जों ऑनरियम बो रिजार्वनाय जिनि जे प्लेयर्स न गाबन बगै हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालाय साफिनाय नरक जे थुमना हामजै तनाय जिनि जत प्लेयर्स नरक जिनि ऑफिशियली जेटा जिनि जत डिस्ट्रिक्ट नि जिनि JDO ऑफिस संग JDO ऑफिस बखति जों नोटिफिकेशन दाखि जे हजानाय हायपानो नरनो आं तियार तना बय खाबे कय हरो फाइनाय अ तालनि जे 8 बाय 9 तारिख फुंनि हायनो हायनो रिपिट खेपिनाय नरक खमलंगो फायै नरक ट्रायलो फाइनान बगै नरक तियार तंगि मिशन टीम ताकलाइन सिमि जों सेबमानखा जिनि सालकलमा जों चाइदोबो फेमान बिसिंतै जों तिनि अजरान मानखा आवन बय जिनि थुमु हामजा तंना जिनि सिखला जारान बगै अजरा तंग जाबरिना थाङै दं हामबाय नि TTADC नि C division देरा टीम नाय और टीम जे प्लेयर्स तंनाय र सिलेक्शन मान पर जेब्रो जोंनि TTADC नि बागै बर थंगो आप्रो बर जों बंनो जों ऑफिशियली जों ऑनरियम बरे जाबाय बरनि कागज जों जिनि ट्रायल फाइग्राने बर सगां जिनि हेड ऑफिस एबा जिनि खमलंगो अन नोटिफिकेशन 8 बाय 9 तारिख टाइम फुंनि 9 तानि सिमि हामबाय बर ट्रायल जो नायग्राने बर साब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेटा जिनि TTADC नि स्ट्रांग प्लेयर्स नाबै जों बरनो बसंग सेब्रेनर बगै जों जरानाय हामबाय टीम दंनाय जत आवन बिसिंगो गोबां जे प्लेयर्स तमनि बरनो ट्रायल डिमांड बिसिंगो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर आरो कायसा जिनि ADC निगन कायसा C division team सनाम जानाय बर एच नोबार जिनि C division जिनि ADC निगै महारानी सुदाखिना
Subur Kumar Jomatia Dewaya Rai. Semua anak ini makai hijau. Borong wang boy jana, borong jaga wajan betul, borong nongkrong pria baru. Maharani Sudakina Devi ni mungui kaisa community hall tangnani holong thai kai lekha or jaga phaisok phaijak chini hoda okra khorong ni sok phaijak Maharani Sudakina Bribadol ni president secretary general secretary teibu boni adong song sok phaijak chini em Komal Kolai sok phaijak zonal ni chairman joint chairman joto chini official staff rok sok phaijak nahor mung kaisa no sung chini itihas sung bahike phainai generation rok no moi to khairunani tei chini culture tradition sung bahike promote khainani karon sung kwbangma cultural perform khaini bagoi chini hall kwrui nok kwrui chini amsayo bono nahoroi ni sung joto community no no joma tianing thung debormang thung tripura riang oma haike sung alada community no sung community hall tangnani bagoi chini edition hoite sung rokha bumung bujani ja boroni musuktei khaikha molsong rok boroni aipa community hall banokha nini inpoi banokha sagma rok boroni banokha oma haike joto no jani ja history no teibu buskango tobonani bagoi janja bumung roi borok community hall ni mung pharkha nge chung chini titi edition ni nahor mung omono je chini kamai thangjak laibuma rono chung kifilei toboi haini hai chung muito khairoi chini generation nognom buskang agorunani tini chini fan shortage rang kwrui haifano chung chini tiprasani hamkhraini bagoi chung samung tangnai hingke puilao community base chung develop makhainai karon chini community ro strong kwrui hingka hingke chung buskango agomaya khanai chung agiro nokjago chini hoda okrang thung nini moyal panchayang thung loko sogdring thung asu belu rozaya gram panchayat ni village committee ni chairman member borono si belu rojago phiaba chung borono promote khaikha borono sonman rokha respect khaikha tabok chung je phajagao no chini hoda okra chini somajpati karbari phangkha borono chung buskango phrono roino je kunu samung kaha tangnani ya priseu tini busung chini hoda okra rokno songwino chung oro jaga samung kaha tangnani ya priseu total project cost sangkha 4 crore oro jaga 500 seated ni kaisa community helnai joto community ni bagoi ni 4 koti ke project cost ronjakha chini program foundation stone laying ceremony de tini 2nd March 2026 जों दिनै दिनै ऐतिहासिक नि दिन तानि हुमाले दिनै उइन्स निबो मंकेन महारानी सुदाखिना बुरै बदल बनि मंगतै महारानी सुदाखिनानि मंगतै कायसा कम्युनिटी हॉल जों मालाय जाखा ओ कम्युनिटी हॉल न जों दिनै स्टोन कायलायखिमानि दिन दिनै हंके जों ओ दिनै 500 सीटेड जे कम्युनिटी हॉल मामानि बांगै दिनै टीटी एडीसी सोनो बेलायखेन हामबाय माया फारो जोंनो अम हाइकर्टर अपॉर्चुनिटी जिनि बंश हामख्रायनि बांगै जिनि महारानी सुदाखिना बुरै बदल संनो जिनि बुस्कां जिनि नाहारमों जेमन एडुकेशन नंलांथों कक बिरमों पान्दा नंलांथों जेकुनु इवेंट जों खायनि हिंखे जों उ कम्युनिटी हॉल न जों अरनिव जों अनुष्ठान जों इजिलि बाबे जों खायमाना तै हागे जोंनो याफारमानि बांगै बेलाय बेलायखे हामबाय तै जिनि अम कायसा जिनि history omo kaisa chini omo laibumani bo kalaibo tani humale chini maharani sudakhinani mangno naragani bangainya जों chini jomati hahodani theke जोंना wins bo bumung rojakha teiboni mangno kusu karwani bangainya chini omo maharani sudakhina ni bo moi kaisa community hall bo khologai rojakha hain bangai belai belaikhe hambai जों next जिनि सम्पद दङ जों रखा खायनाय जिनि नेक्स्ट जेनारेशन दंनि बाङैबो जों कम्युनिटी हॉल न जों काजे खालायनाय हानि बाङै बेलाय बेलायखे हामबाय जतनना जत बर गामियाव स्टोन कायजे खालामो अमहगे गामारिया
महारानी मारान्दी मयाल जोंनि अरण्य दिनै ओंखायनो स्टोन कायलायमानि दिन ओंखे अर गामारियानि पारानि जे चौधरी सावनोबो बेलाय बेलायखे हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहार मानि बांगै जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न बुमंग न तैसा कुसुक तलांगानि बांगै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बांगै हाइन बांगै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पान्चायत लांथों जतन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आंनि खाका हाम माया फावो ते अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासालो जतन तंबाय जोंनि मेम्बार जोंथों मोंथों अरनि सम्पद न रखा खायनो हिके बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो जोंनि सम्पद रंनो बरकनो रखा मा खायनो हाय आं आंनि जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि थ्रुतै बरकनो थाने आं कायसा खुनुमंया फावो ते जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न तेबो कुसु कारालांथों तेबो बसकांजों आगगलायनाय जोंनि जमायता हदानि ब्रान्च कायसा शाखा संगठन महारानी सुदक्षिणा बोरै बदल नै তিনি দিন কাহাंक्लायो साल काहांक्लायो भाग्यवान TTADC ताबो बर्तमान प्रशासन चालक दङ रैबाय 500 जना आसक मानाय जात कैपासिटी हल रजगमनि दिन हलं थंकाय लेखा तिनि बनो इनॉग्रेशन खायफायखा सिनि TTADC नि इंगै CEM बरंगनां पूर्णचंद्र जमातिया लगेगो फाइसक फाइखा बुकुंबारा ट्राइबल वाइफाट बरक दफानो नायख्राय मंत्री बरंगनां कमल कलय ते जोंनोबो सिनि हदानि बुरैबदल सुदक्षिणा बुरैबदल सं जों अक्रा खरं नैनोबो इनभाइट खायजाखा जोंबो सौफायलायखा काहांखे नुफायलाहा बेलाय आनन्द आरो किसिसा इतिहास आगेनि थाइनि थाइथान सासेवानो 179 नाम्बार सुदक्षिणा महारानी ब महारानी मा अंग निराव 184 जन सालाय दङ ताक त्रिपुरा बराव गम तो 84 नि बायरे सीता प्रदूप क्रित प्रदूपनि बुफासानो ब हंगे तो 85 सिकायलहा जे राजा चाय थांजा बिरि विक्रम लास जरातिसि 184 आरो ताक महारानी सुदक्षिणानि बसाइनके कृष्ण किशोर महाराजा ब 179 नाम्बार अंगुता महारानी काइसिं पूर्णचंद्र सालहा ब आनि बुफायं ब दै बैखे अन्य राजा रंके राजानि बसा उपयुक्त अंगै हाय हाय राजां फिउ इंगे राजा बसा खरकसा राजा चाय फैमसि ता महारानी सुदक्षिणानि इंगे खराव नै ताखौ नै राजा अंखा बाहायखे अंखा ब उ ईशान चंद्र पुल्ला राजा अंखा अक्राकु बनि बसा उपयुक्त इंया सानिनो ब बा म बुरारालहा थैयानि अवस्था तो हांखेने बसाला उपयुक्त अंखे तो प्राय राजा अंगनि 15-16 बছर नांगो 17-18 बছर नांगो इंगे बनि बसा सरायखौ सानिनो बसलेलिया हांखेने बायदय बुफायावनो बीरचंद्रनो राजा मारो फिला हाके महारानी जमायता जों महारानी इंनायनि बसा हांखे ताखौ नै राजा आंहा हाके दाइसिं सामानि ब ठीक थिगनो पूर्णचंद्र साहा इंगे बेलाय काहाम अमनो इतिहास तेबो सिगां ब बाहाके जमायता जों महारानी मा अंखा उ ताबो जों खयारपुर होनो 14 देवता र बुफानि लगे मताय नायान थांफुरसि ओ राजानि आसक यागसि याग्रा दंनाय र नग्रगलांफु बोरै काहामाखे गबा राजानि आरो खबर सावगिलि हा इंगा राजा खुस खाइला हा बर उ बुरै त बत बुमा बुफानि लगे मताय थाङै नगो फिरक सखयजा राजा दे खुस खाइ माय तंसिबा इंके खुस खाइ ब उ बुरै बर तंग खुस खाइखेबा मा फाइला हा इंके राजा बोहैनासि नाय हितलांगैनो ब महारानी मंगजाला हांता बनि सिगां महारानी तंगु बोसासि मायाफु बोसा मायानिसि बोसा म सलामाया मंगनो इंकेबा बनि कपाल काहाम हायनिनो सलासिमि ताखक था ईशान चंद्र वीर चंद्र उपेंद्र चंद्र हंके एकदम सरायफोर थै पैल हंके ताखक थांबा आसाय हा ताखौ नै इंगे तरला हंता इंके म तिनि जमायता हदा बोरै रगनो ओ महारानी नि मंगै बमंफालाय सिनाय हनैसि
महारानी सुदक्षिणा बोरै बदक हिहौता इनके बरंनि मौतुमखा ताबो सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हाके बुमुफा फलायता जमायतानि जे ब्रांच जा साखा संगठन दंनाय रंग न इनके ताक बोरै रंनि मौतुमके सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हायनै मतो कारे कारे ता जमायता होदारो जे उसाखा संगठन संनो रलाय दंगता no jini joto media friends song no ang bele bele khen hambai rewo tini bele khen kaisa good news ani logyo tongo jini TTAD sa hapangni sports and youth affairs bedagni principal officer jing tini bele khen khatomon bisingte jing jini football thangkrong bagai saklain thangi tongo jing salkorma rombai jing chaitoi family jini bobagrani chaitakmong te jini honorable CM nitidilmo bisingte jing taklai TFA jini registration jing mankha te jing 2024 jini 8 tarik January 8 tarik obo jing jini TTADC sports mission ni jing obo registration khlai mankha tabuk jing jini taklai bisingo simi jing jini TTADC hapang ni bukhaktei C division ni jing thangnani kaisa jing sebmankha jini thongmona hamjai tongna jini sigla chalanor bai belakhin good news abon bagai jing saklai thangai tongo taklai je jini C division ni jeta thongnani rong bagai jini joto sigla chala eba thongmona hamjai thongi tongnai rong bagai baskango jing salnai bagai jing trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni je C division team samnan bagai jini o trial lo je thanai jini jing gobang manu kha jini TTADC Super League thangnai gobang ma greng batongo aro thangnai batongo te aro thbai meya batongo ge borong no jing phainai jini March eba o talni 8 tarik bai 9 tarik o fungni 9 ta tamphur ni simi jini khomolung eba jini football stadium bo trial jengjangnai haino hai ang narno repeat khlaipinai hainai 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tamphur ni simi salini bagai jini khomolung stadium bo jini C division team khlaina bagai TTADC ni bukhakti trial kaisa khlaijangnai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabe lamsogo tai jini o trial jeta jini players select nai boro jefru TTADC ni bukhakti je C division team ngai jefru thangnai apro borong no jeng honorarium bo rejagnai jini je players no gabon bagai haino hai ang narno repeat khlai safinai narok je thumona hamjagi tonai jini joto players ok narok jini officially jeta jini joto district ni jini JDO office sango JDO office ni bahti jing notification dakti jero hojanai haipano narok nang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 bai 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok khumulungo phai narok trial o phainen bagi narok tiar tongi mission team taklai chimi jing sebmankha jini salkoloma jing chaitoi family bisingtei jing tini ojaran mankha abon bai jini thumung hamjak tongnai jini sikla chalan bagai ojara tang jabori na thangai dong hambai ni TTADC ni C division dera team nai or team je players tongnai rok selection mar pore jebro jing ni TTADC ni bagai borok thango apro borok jing borno jing officially jing honorarium bore jangnai boroni kagos jing jini trial phaigrane bor sakang jini head office eba jing khumulungo on notification 8 bai 9 tarik time fungni 9 tan simi ambai borok trial je naigrane borok sabsa best of the best player jeta jini TTADC ni strong players na bai jing borno besang sebrener bai jing jorganai ambai team dongnai jota abon bisingo gobangma je players tomani borno trial liman bisingo best of the best player aro kaisa jini ADC ni kaisa C division team snamjangnai bor H no bar jini C division jini ADC ni Maharani Sudakina
tei jini Subodh Kumar Jomatia tei Waya Rai Sinuang kahina makai pijara borong nawang boy jana borong jagawa tongkutu borong nokhotu ya borong Maharani Sudokina Devi ni mungui kaisa community hall tangnani holong thai kai lekha or jaga phaisok phaijak chini hoda okra khorong ni sok phaijak Maharani Sudokina brai bodol ni president secretary general secretary tei buboni adong song sok phaijak chini em Komal Koloi sok phaijak zonal ni chairman joint chairman joto chini official staff rok sok phaijak nahor mung kaisa no sung chini itihas sung bahike phainai generation rok no moi to khairunani tei chini culture tradition sung bahike promote khainani karon sung kwbangma cultural perform khaini bagoi chini hall kwrui nok kwrui chini amsayo bono nahoroi ni sung joto community no no Jomatia ning thung Debormang thung Tripura Riang oma haike sung alada community no sung community hall tangnani bagoi chini edicini hoite sung rokha bumung bujani ja boroni musuktai khaikha molsong rok boroni aipa community hall banokha nini inpoi banokha sagma rok boroni banokha oma haike joto no jani ja history no teibu buskango tobonani bagoi jani ja bumung roi borok community hall ni mung pharkha nge chung chini titi edicini nahor mung omono je chini kamai thangjak laibuma rono chung kifiloi toboi haini hai chung muito khairoi chini generation no buskang agorunani tini chini fan shortage rang kwrui haifano chung chini tiprasani hamkhraini bagoi chung samung tangnai hingke puilao community base chung develop makhainai karon chini community ro strong kwrui hingka hingke chung buskango agomaya khanai chung agiro nukjago chini hoda okrang thung nini moyal panchayang thung loku chowdhuring thung asu belu rojaya gram panchayat ni village committee ni chairman member borono si belu rojago phiaba chung borono promote khaikha borono sonman rokha respect khaikha tabok chung je phajagao no chini hoda okra chini somajpati karbari phangkha borono chung buskango phrono roino je kunu samung kaha tangnani ya priseu tini busung chini hoda okra rokno songwino chung oro jaga samung kaha tangnani ya priseu total project cost hingkha 4 crore oro jaga 500 seated ni kaisa community helnai joto community ni bagoi ni 4 koti khe project cost ronjakha chini program foundation stone laying ceremony de tini 2nd March 2026 जों दिनै जोंनि ऐतिहासिक नि दिन तानि हुमाले जोंनि उइन्स निबो मंकेन महारानी सुदाखिना बुरै बदल बनि मंगतै महारानी सुदाखिनानि मंगतै कायसा कम्युनिटी हॉल जों मालाय जाखा ओ कम्युनिटी हॉल न जों दिनै स्टोन कायलायखिमानि दिन दिनै हके जों ओ जोंनि 500 सीटेड जे कम्युनिटी हॉल मामानि बांगै जोंनि टीटी एडीसी संनो बेलायखेन हामबाय माया फारो जोंनो अम हाइकर्टर अपरचुनिटी जोंनि बंश हामख्रायनि बांगै जोंनि महारानी सुदाखिना बुरै बदल संनो जोंनि बुस्कां जोंनि नाहारमों जेमन एडुकेशन नंलांथों कक बिरमों पान्दा नंलांथों जेकुनु इवेंट जों खायनि हिंखे जों उ कम्युनिटी हॉल न जों अरनिव जों अनुष्ठान जों इजिलि बाबे जों खलायमाना तै हागे जोंनो याफारमानि बांगै बेलाय बेलायखे हामबाय तै जोंनि अम कायसा जोंनि हिस्टोरी अम कायसा जोंनि अम लाइबुमानि बकलायबो तानि हमाले जोंनि महारानी सुदाखिनानि मंगनो नारगानि बांगैनो जों जोंनि जमातिया हाहोदानि थेके जोंनो उइन्सबो बुमंग रजाखा तैबोनि मंगनो कुसु कारवानि बांगैनो जोंनि अम महारानी सुदाखिनानि बुमै कायसा कम्युनिटी हॉल बुखलगै रजाखा हाइन बांगै बेलाय बेलायखे हामबाय जों नेक्स्ट जोंनि सम्पद जों रक्षा खायनाय जोंनि नेक्स्ट जेनारेशन रंनि बांगैबो जों कम्युनिटी हॉल जों काजे खालायनाय हायनि बांगै बेलाय बेलायखे हामबाय जतननो जत बर' गामि उस्लन कायजे खालामो अमहगे गामारिया महारानी
मारान्दी मयाल जोंनि अरण्य तिनि ओंखायनो स्टोन कायलायमानि दिन ओंखे अर गामारियानि पारानि जे चौधरी सावनोबो बेलाय बेलायखे हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहार मानि बांगै जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न बुमंग न तेसा कुसुक तलांगानि बांगै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बांगै हाइन बांगै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पांचायत लांथों जतन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आंनि खाका हाम माया फावो ते अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासाल जतन तंबाय जोंनि मेम्बार जोंथों मंथों अरनि सम्पद न रखा खायनो हिके बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो जोंनि सम्पद रंनो बरकनो रखा मा खायनो हाय आं आंनि जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि थ्रुतै बरकनो थाने आं कायसा खुनुमंया फावो ते जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न तेबो कुसु कारालांथों तेबो बसकांजों आगगलायनाय जोंनि जमायता हदानि ब्रान्च कायसा शाखा संगठन महारानी सुदक्षिणा बोरै बदल नै तिनि दिन का हांक्लायो साल का हांक्लायो भाग्यवान TTADC ताबो बर्तमान प्रशासन चालक दङ रैबाय 500 जना आसक मानाय जात कैपासिटी हल रजगमनि दिन हलं थंकाय लेखा तिनि बनो इनॉग्रेशन खायफायखा सिनि TTADC नि इंगै CEM बरंगनां पूर्णचंद्र जमातिया लगेगो फाइसक फाइखा बुकुंबारा ट्राइबल वाइफार बरक दफानो नायख्राय मंत्री बरंगनां कमल कलय ते जोंनोबो सिनि हदानि बुरैबदल सुदक्षिणा बुरैबदल सं जों अक्रा खरं नैनोबो इनभाइट खायजाखा जोंबो सौफायलायखा काहांखे नुफायलाहा बेलाय आनन्द आरो किसिसा इतिहास आगेनि थाइनि थाइखान सासेवानो 179 नाम्बार उ सुदक्षिणा महारानी ब महारानी मा अंग निराव 184 जन नि सालाय दङ ताक त्रिपुरा बराव गम तो 84 नि बायरे सीता प्रदुप क्रित प्रदुपनि बुफासानो ब हंगे तो 85 सिकायलहा जे राजा चाय थांजा बिरि विक्रम लास जरातैसि 184 आरो ता महारानी सुदक्षिणानि बसाइंके कृष्ण किशोर महाराजा ब 179 नाम्बार अंगुता महारानी काइसिं पूर्णचंद्र सालहा ब आनि बुफायं ब दै बैखे अन्य राजा रंके राजानि बसा उपयुक्त अंगै हाय हाय राजां फिउ गे राजा बसा खरकसा राजा चाय फैमसि ता महारानी सुदक्षिणानि गे खराव नै ताखौ नै राजा अंखा बाहायखे अंखा ब उ ईशान चंद्र पुल्ला राजा अंखा अक्राकु बनि बसा उपयुक्त अंया सानिनो ब बा म बुरारालहा थैयानि अवस्था तो हांखेने बसाला उपयुक्त अंखे तो प्राय राजा अंगनि 15-16 बছর नांगो 17-18 बছর नांगो इंगे बनि बसा सरायखौ सानिनो बसलेलिया हांखेने बायदय बुफायावनो बीरचंद्रनो राजा मारो फिला हाके महारानी जमायता जों महारानी इंनायनि बसा हांखे ताखौ नै राजा आंहा हाके दासिं सामानि ब ठीक थिंनो पूर्णचंद्र साहा इंगे बेलाय काहाम अमनो इतिहास तेबो सिगां ब बाहाके जमायता जों महारानी मा अंखा उ ताबो जों खयारपुर होनो 14 देवता र बुफानि लगे मताय नायान थांफुरसि ओ राजानि आसुक यागसि याग्रा दंनाय र नग्रगलांफु बोरै काहामाखे गबा राजानि आरो खबर सौगिलि हा ओंगा राजा खुस खाइला हा बर उ बुरै त बत बुमा बुफानि लगे मताय थाङै नगो फिरक सखयजा राजा दे खुस खाइ माया तंसिबा ओंके खुस खाइ ब उ बुरै बर तंग खुस खाइखेबा मा फाइला हा ओंखाय राजा बोहैनासि नाय हितलांगैनो ब महारानी मंगजाला हांता बनि सिगां महारानी तंगु बोसासि मायाफु बोसा मायानिसि बोसा म सला माया मंगनो ओंखाबा बनि कपाल काहाम हानिनो सलासिमि ताखक था ईशान चंद्र वीर चंद्र उपेंद्र चंद्र हंके एकदम सरायफोर थै पैल हंके ताखक थांबा आसाय हा ताखक नै इंगे तरला हंता ओंखे अम तिनि जमायता हदा बोरै रगनो ओ महारानी नि मंगै बमंफालाय सिनाय हनैसि
महारानी सदक्षिणा बोरै बदक हंता इनके बरंनि मौतुंखा ताबो सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हाके बुमुफा फलायता जमायतानि जे ब्रांच जा साखा संगठन दंनाय रंग न इनके ताक बोरै रंनि मौतुंखे सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हायनै मतो कारे कारे ता जमायता हदाराव जे उसाखा संगठन संनो रलाय दंता no jini joto media friends song no ang bele bele khen hambai ruo tini bele khen kaisa good news ani logyo tongo jini TTAD sa hapangni sports and youth affairs bedagni principal officer jing tini bele khen khatomon bising te jing jini football thangkrong bagai saklan thangi tongo jing salkorma romboi jing chatubui family jini bobagrani chaitakmong te jini honorable CM nitidinmo bising te jing taklai TFA jini registration jeng mankha te jeng 2024 jini 8 tarik January 8 tarik obo jeng jini TTADC sports mission ni jeng obo registration khlai mankha tabuk jeng jini taklai bisingo simi jeng jini TTADC hapang ni bukhaktei C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmankha jini thongmona hamjai tongna jini sigla chalana bai belakhin good news abon bagai jeng saklai thangai tongo taklai je jini C division ni jeta thongnani rong bagai jini joto sigla chala eba thongmona hamjai thongai tongnai rong bagai baskango jeng salai bagai jeng trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni je C division team samnan bagai jini o trial lo थानाय जिनि जों गोबां मानुखा जिनि TTADC सुपार लीग थांनाय गोबां गोरों गोरोंबो दङ आरो थांनायबो दङ ते आरो थांबाय मेयाबो दङ बे बरंनो जों फाइनाय जिनि मार्च एबा अ तालनि 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9 ता तामफोरनि सिमि जिनि खमलং एबा जिनि फुटबल स्टेडियाम बो ट्रायल जेंजांनाय हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालायफिनाय हायनाय 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9 ता तामफोरनि सिमि सालनि बागै जिनि खमलং स्टेडियाम बो जिनि C division team खायना बागै TTADC नि बखाक्ति ट्रायल कायसा खायजनाय आरो नरनो पार्टिसिपेट खायना बागै आं नरनो खाबे लामसगो ताई जिनि अ ट्रायल जेटा जिनि प्लेयर्स सिलेक्ट नाय बर जेफ्रु TTADC नि बखाक्ति जे C division team नगै जेफ्रु थंनाय आप्रो बरंनो जों ऑनरियम बो रिजार्वनाय जिनि जे प्लेयर्स न गाबन बागै हायनो हाय आं नरनो रिपिट खाय साफिनाय नरक जे थमोना हामजै तनाय जिनि जत प्लेयर्स नरक जिनि ऑफिशियली जेटा जिनि जत डिस्ट्रिक्ट नि जिनि JDO ऑफिस संग JDO ऑफिस नि बखति जों नोटिफिकेशन दाखि जेर हजानाय हायपानो नरनो आं तियार तंना बै खाबे कय हरो फाइनाय अ तालनि जे 8 बाय 9 तारिख फुंनि हायनो हायनो रिपिट खेपिनाय नरक खमलंगो फायै नरक ट्रायलो फाइनान बगै नरक तियार तंगै बिशन टीम ताकलाइन सिमि जों सेबमानखा जिनि सालकलमा जों चाइदोबो फेमान बिशिंतै जों तिनि अजरान मानखा आवन बै जिनि थुमु हामजा तंना जिनि सिखला जारान बगै अजरा तंग जाबरिना थाङै दं हामबाय नि TTADC नि C division देरा टीम नाय और टीम जे प्लेयर्स तंनाय र सिलेक्शन मान पर जेब्रो जोंनि TTADC नि बगै बर थंगो आप्रो बर जों बरनो जों ऑफिशियली जों ऑनरियम बरे जाबाय बरनि कागज जों जिनि ट्रायल फाइग्राने बर सगां जिनि हेड ऑफिस एबा जिनि खमलंगो अन नोटिफिकेशन 8 बाय 9 तारिख टाइम फुंनि 9 तानि सिमि हामबाय अबर ट्रायल जो नायग्राने बर सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेटा जिनि TTADC नि स्ट्रांग प्लेयर्स ना बै जों बरनो बसंग सेब्रेनर बगै जों जरनाय हामबाय टीम दंनाय जत आवन बिसिंगो गोबां जे प्लेयर्स तमनि बरनो ट्रायल लिमन बिसिंगो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर आरो कायसा जिनि ADC निगन कायसा C division team सनाम जानाय बर एच नोबार जिनि C division जिनि ADC निगै महारानी सुदाखिना सेन
tei jini subut kumar jomatia tei wayarai Singoan hai makai hijau borong lawang boy jana borong jagawa tongkute borong nok khotoi ya phara Maharani Sudakina Devi ni mungui kaisa community hall tangnani holong thai kai lekha or jaga phaisok phaijak chini hoda okra khorong ni sok phaijak Maharani Sudakina brai badal ni president secretary general secretary tei buboni adong song sok phaijak chini em Komal Kolai sok phaijak zonal ni chairman joint chairman joto chini official staff rok sok phaijak nahar mung kaisa no sung chini itihas sung bahike phainai generation rok no moi to khairunani tei chini culture tradition sung bahike promote khainani karon sung kwbangma cultural perform khaini bagui chini hall kwrui nok kwrui chini amsayo bono nahoroi ni sung joto community no no joma tianing thung debormang thung tripura riang oma haike sung alada community no sung community hall tangnani bagui chini edition hoite sung rokha bumung bujani ja boroni musuk tei khaikha molsom rok boroni aipa community hall banokha nini inpoi banokha sagma rok boroni banokha oma haike joto no jani ja history no tei bu buskango tobonani bagui janja bumung roi borok community hall ni mung pharkha nge chung chini titi edition ni nahor mung omono je chini kmai thangjak laibuma rono chung ki philui toboi haini hai chung muito khairoi chini generation no buskang agorunani tini chini fan shortage rang kwrui haifano chung chini tiprasani hamkhraini bagui chung samung tangnai hingke puilao community base chung develop mak khainai karon chini community ro strong kwrui hingka hingke chung buskango agomaya khanai chung agiro nokjago chini hoda okrang thung nini moyal panchayang thung loko chowdring thung asu belu rojaya gram panchayat ni village committee ni chairman member borono si belu rojago phiaba chung borono promote khaikha borono sonman rokha respect khaikha tabok chung je phajagao no chini hoda okra chini somajpati karbari phangkha borono chung buskango phrono roino je kunu samung kaha tangnani ya priseu tini busung chini hoda okra rokno songwino chung oro jaga samung kaha tangnani ya priseu total project cost hingkha 4 crore oro jaga 500 seated ni kaisa community helpnai joto community ni bagui ni 4 koti khe project cost ronjakha chini program foundation stone laying ceremony de tini 2nd March 2026 जों tini chini oitihasik ni din tani humale chini wins ni bo mangkena Maharani Sudakina buri bodol boni mangtoi Maharani Sudakina ni mangtoi kaisa community hall जों malai jakha o community hall no जों tini stone kailai kimani din tini hangke जों o chini 500 seated je community hall mamani bangui chini TTADC songno belaiken hambai maya pharo जोंनो ओम हाई कोर्ट अपॉर्चुनिटी जिनि बंश हामख्रायनि बांगै जिनि महारानी सुदाखिना बरै बदल संनो जिनि बुस्कां जिनि नाहारमों जेमन एडुकेशन नंलांथों कक पिरमों पान्दा नंलांथों जेकुनु इवेंट जों खायनि हिंखे जों उ कम्युनिटी हलनो जों अरनिव जों अनुष्ठान जों इजिलि बाबे जों ख्लायमाना तै हागे जोंनो याफारमानि बांगै बेलाय बेलायखे हामबाय तै जिनि ओम कायसा जिनि history omo kaisa chini omo laibu mani bo kalaibo tani humale chini Maharani Sudakina ni mangno naragani banganya जों chini jomati ha hodani theke जोंना wins bo mangra jakha tei boni mangno kusu karwani banganya chini omo Maharani Sudakina ni bo moi kaisa community hall bo khologai rojaka hain bangai belai belai khe hambai जों next जिनि सम्पद दङ जों रखा खायनाय जिनि नेक्स्ट जेनारेशन दंनि बाङैबो जों कम्युनिटी हल जों काजे खालायनाय हायनि बाङै बेलाय बेलायखे हामबाय जतननो जत बर' गामि उस्लन काजे खालामो अमहगे गामारिया
महारानी मारान्दी मयाल जोंनि अरण्य तिनि ओंखायनो स्टोन कायलायमानि दिन ओंखे अर गामारियानि पारानि जे चौधरी सावनोबो बेलाय बेलायखौ हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहार मानि बांगै जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न बुमंग न दैसा कुसुक तलाङानि बांगै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बांगै हाइन बांगै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पान्चायत लांथों जतन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आंनि खाका हाम माया फावो ते अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासाल जतन तंबाय जोंनि मेम्बार जोंथों मोंथों अरनि सम्पद न रखा खायनाय हिके बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो जोंनि सम्पद रंनो बरकनो रखा मा खायनाय हाय आं आंनि जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि थ्रुतै बरकनो थाने आं कायसा खुनुमंया फावो ते जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न तेबो कुसु कारलांथों तेबो बसकांजों आगगलायनाय जोंनि जमायता हदानि ब्रान्च कायसा शाखा संगठन महारानी सुदक्षिणा बोरै बदल नै तिनि दिन का हांक्लायो साल का हांक्लायो भाग्यवान TTADC ताबो बर्तमान प्रशासन चालक दङ रैबाय 500 जना आसक मानाय जात केपासिटी हल रजाकमानि दिन हलं थंकाय लेखा तिनि बनो इनॉग्रेशन खायफायखा सिनि TTADC नि इंगै CEM बरंगनां पूर्णचंद्र जमातिया लगेगो फाइसक फाइखा बुकुंबारा ट्राइबेल वाइफाट बरक दफानो नायख्राय मन्त्री बरंगनां कमल कलय तै जोंनोबो सिनि हदानि बुरैबदल सुदक्षिणा बुरैबदल सं जों अक्रा खरं नैनोबो इनभाइट खायजाखा जोंबो सौफायलायखा काहांखे नुफायलाहा बेलाय आनन्द आरो किसिसा इतिहास आगेनि थाइनि थाइथान सासेवानो 179 नाम्बार उ सुदक्षिणा महारानी ब महारानी मा अंगो निरौ 184 जन नि सालाय दङ ताक त्रिपुरा बरौ गम तो 84 नि बायरे सिता प्रदुप क्रित प्रदुपनि बुफासानो ब हंगे तो 85 सिकाइलहा जे राजा चाइ थांजा बिरि बिक्रम लास जरातैसि 184 आरो ताक महारानी सुदक्षिणानि बसाइंके कृष्ण किशोर महाराजा ब 179 नाम्बार अंगुता महारानी काइसिं पूर्णचंद्र सालहा ब आनि बुफायं ब दै बैखे अन्य राजा रंके राजानि बसा उपयुक्त अंगै हाय हाय राजां फिउ इंगे राजा बसा खरकसा राजा चाइ फैमसि ता महारानी सुदक्षिणानि इंगे खरावनो ताखौनो राजा अंखा बाहायखे अंखा ब उ ईशान चंद्र पुल्ला राजा अंखा अक्राकु बनि बसा उपयुक्त इंया सानिनो ब बा म बुरारालहा थैयानि अवस्था तो हांखेनो बसाला उपयुक्त अंखे तो प्राय राजा अंगनि इंगे 15-16 बोसोर नांगो 17-18 बोसोर नांगो इंगे बनि बसा सरायखौ सानिनो बसलेलिया हांखेनो बायदय बुफायनो बीरचंद्रनो राजा मारुफिला हाके महारानी जमायताजों महारानी इंनायनि बसा हांखे ताखौनै राजा आंहा हाके दासिम सामानि ब थिक थिकनो पूर्णचंद्र साहा इंगे बेलाय काहाम अमनो इतिहास तेबो सिगां ब बाहाके जमायताजों महारानी मा अंखा उ ताबो जों खयारपुर होनो 14 देवता र बुफानि लगे मताय नायान थांफुरसि ओ राजानि आसुक यागसि याग्रा दंनाय र नौग्रोगलांफो बोरै काहामाखे गबा राजानि आरो खबर सौगलि हा इंगा राजा खुस खाइला हा बर उ बुरै त बत बुमा बुफानि लगे मताय थाङै नगो फिरक सखैजा राजा दे खुस खाइ माया तंसिबा इंके खुस खाइ ब उ बुरै बर तंग खुस खाइखेबा मा फाइला हा इंके राजा बोहैनासि नाय हितलांगैनो ब महारानी मंगजाला हांता बनि सिगां महारानी तंगु बोसासि मायाफो बोसा मायानिसि बोसा म सलामा यामंनो इंकेबा बनि कपाल काहाम हायनिनो सलासिमि ताखोक था ईशान चंद्र वीर चंद्र उपेंद्र चंद्र हंके एकदम रायफोर थै पैला हंके ताखोक थांबा आसाय हा ताखोनो इंगे तरला हंता इंके अमो किनि जमायता हदा बोरै रगनो ओ महारानी नि मंगै बमंग फाललाय सिनाय हनैसि
महारानी सुदक्षिणा बोरै बदक हिहौता इनके बरंनि मौतुमखा ताबो सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हाके बुमुफा फलाई ता जमायतानि जे ब्रांच जा साखा संगठन दंनाय रंनो इनके ता बोरै रंनि मौतु इनके सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हायनै मौतु कारे कारे ता जमायता हदाराव जे साखा संगठन संनो रलाय दंता no jini joto media friends songno no ang bele bele khen hambai dewo tini bele khen kaisa good news ani logio tongo jini TTAD sa hapangni sports and youth affairs bedagni principal officer jing tini bele khen khatongman bising pe jing jini football thangkrong bagai saklan thangi tongo jing salkolma rombai jing chatugui family jini bobagrani chaitakmung te jini honorable CM niti dinung bising pe jing taklai TFAO jini registration jeng mankha te jeng 2024 jini 8 tarik January 8 tarik obo jeng jini TTADC sports mission ni jeng obo registration khlai mankha tabuk jeng jini taklai bisingo simi jeng jini TTADC hapang ni bukhaktei C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmankha jini thumuna hamjai tongna jini sikla chalanor bai belakhin good news abon bagai jeng saklai thangai tongo taklai je jini C division ni jeta thungna rong bagai jini joto sikla chala eba thumuna hamjai thungi tongnai rong bagai baskango jeng salnai bagai jeng trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni je C division team samnan bagai jini o trial o थानाय जिनि जों गोबां मानुखा जिनि TTADC सुपार लीग थांनाय गोबां गोरों गोरोंबो दंगो आरो थांनायबो दंगो ते आरो थांबायमायाबो दंगो बे बरंनो जों फाइनाय जिनि मार्च एबा अ तालनि 8 तारिख बा 9 तारिखो फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि जिनि खमलंग एबा जिनि फुटबल स्टेडियाम बो ट्रायल जेंजांनाय हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालायफिनाय हायनाय 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि सालनि बागै जिनि खमलंग स्टेडियाम बो जिनि C division team खायना बागै TTADC नि बखाक्ति ट्रायल कायसा खायजानाय आरो नरनो पार्टिसिपेट खायना बागै आं नरनो खाबे लामसगो ताई जिनि अ ट्रायल जेटा जिनि प्लेयर्स सिलेक्ट नाय बर जेफ्रु TTADC नि बखाक्ति जे C division team नगै जेफोर थंनाय आप्रो बरंनो जों ऑनरियम बो रिजार्वनाय जिनि जे प्लेयर्स न गाबोन बागै हायनो हाय आं नरनो रिपिट खाय साफिनाय नरक जे थुमना हामजागै तंनाय जिनि जत प्लेयर्स नरक जिनि ऑफिशियली जेटा जिनि जत डिस्ट्रिक्ट नि जिनि JDO ऑफिस संग JDO ऑफिस नि बखति जों नोटिफिकेशन दाखि जों हजानाय हायपानो नरनो आं तियार तंना बै खाबे कय हरो फाइनाय अ तालनि जे 8 बाय 9 तारिख फुंनि हायनो हायनो रिपिट खेपिनाय नरक खमलंगो फायै नरक ट्रायलो फाइनान बगै नरक तियार तंगि बिशन टीम ताकलानि सिमि जों सेबमानखा जिनि सालकलमा जों चाइदोगै फेमान बिशंतै जों तिनि अजरान मानखा आवन बाय तिनि थुमु हामजा तंनाय तिनि सिकला जारान बगै अजरा तंग जाबरिना थाङै दं हामबाय नि TTADC नि C division देरा टीम नाय और टीम जे प्लेयर्स तंनाय र सिलेक्शन मान पर जेब्रो जोंनि TTADC नि बागै बर थंगो आप्रो बाव जों बावनो जों ऑफिशियली जों ऑनरियम बरे जाबाय बरनि कागज जों जिनि ट्रायल फाइग्रानाय बर सगां जिनि हेड ऑफिस एबा जिनि खमलंगो अन नोटिफिकेशन 8 बाय 9 तारिख टाइम फुंनि 9 तानि सिमि हामबाय बर ट्रायल जो नायग्रानाय बर सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेटा जिनि TTADC नि स्ट्रांग प्लेयर्स ना बै जों बरनो बसंग सेब्रेनर बगै जों जरायनाय हामबाय टीम दंनाय जत आवन बिसिंगो गोबां मा जे प्लेयर्स तमनि बरनो ट्रायल लिमन बिसिंगो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर आरो कायसा जिनि ADC निगन कायसा C division team सनाम जागनाय बर एच नो बार जिनि C division जिनि ADC निगै महारानी सुदाखिना
sini subut kumar jematia tewaya rai. Sinuang hanya makai pizza. Borong nawang bojana, borong zakawan jam betul, borong nok pria para. Maharani Sudokina Devi ni mungui kaisa community hall tangnani holong thai kai lekha or jaga phaisok phaijak chini hoda okra khorong ni bisok phaijak Maharani Sudokina brai bodol ni president secretary general secretary tei buboni adong songsok phaijak chini em Komal Kolai chok phaijak zonal ni chairman joint chairman joto chini official staff rok sok phaijak nahor mung kaisa no sung sini itihas sung bahai ke phainai generation rok no moi to khairunani tei sini culture tradition sung bahai ke promote khainani karon sung kwbangma cultural perform khaini bagoi sini hall kwrui nok kwrui sini amsayo bono nahoroi ni sung joto community no no joma tianeng thung debormang thung tripura riang oma haike sung alada community no sung community hall tangnani bagoi sini edisini hoite sung rokha bumung bujani ja boroni musuktai khaikha molsong rok boroni aipa community hall banokha nini inpoi banokha sagma rok boroni banokha oma haike joto no jani ja history no teibu buskango tobonani bagoi jani ja bumung roi borok community hall ni mung pharkha nge sung sini titi edisini nahor mung omono je sini kamai thangjak laibuma rono sung kifilui toboi haini hai chung muito khairoi chini generation nognom buskang agorunani tini chini fan shortage rang kwrui haifano sung chini tiprasani hamkhraini bagoi sung samung tangnai hingke puilao community base sung develop makhainai karon chini community ro strong kwrui hingkha hingke sung buskango agogmaya khanai sung agiro nokjago chini hodaokrang thung nini moyal panchayeng thung loko chowdring thung asu belu rojaya gram panchayat ni village committee ni chairman member borono si belu rojago phiaba sung borono promote khaikha borono sonman rokha respect khaikha tabok sung je phajagao no sini hoda okra sini somajpati karbari phangkha borono sung buskango phrono roino je kuno samung kaha tangnani ya priseu tini busung sini hoda okra rono songwino sung oro jaga samung kaha tangnani ya priseu total project cost sangkha 4 crore or jaga 500 seated ni kaisa community helpnai joto community ni bagoi ni 4 koti ke project cost ron rakha chini program foundation stone laying ceremony de tini 2nd March 2026 जों tini chini oitihasik ni din tani humale chini wins ni bumangke no Maharani Sudokina buri bodol buni mungtui Maharani Sudokina ni mungtui kaisa community hall जों malai jakha o community hall no जों tini stone kailai kimani din tini hangke जों o chini 500 seated je community hall mamani bangai chini TTADC sono belaiken hambai maya pharo जोंनो अम हाई कटर अपॉर्चुनिटी जिनि बंश हामख्रायनि बांगै जिनि महारानी सुदाखिना बरै बदल संनो जिनि बुस्कां जिनि नाहारमों जेमन एडुकेशन नंलांथों कक पिरमों पांदा नंलांथों जेकुनु इवेंट जों खायनि हिंखे जों उ कम्युनिटी हलनो जों अरनिव जों अनुष्ठान रक जों इजिली बाबे जों खलायमाना तै हागे जोंनो याफारमानि बांगै बेलाय बेलायखे हामबाय तै जिनि अम कायसा जिनि history omo kaisa chini omo laibu mani bo kalaibo tani humale chini Maharani Sudokina ni mangno naragani bangainya जों chini jomati hahodani theke जोंनो wins bo mangra jakha teiboni mangno kusu karwani bangainya chini omo Maharani Sudokina ni bo kaisa community hall bo khologai rojaka hain bangai belai belai khe hambai जों next जिनि सम्पद रनो जों रक्षा खायनाय जिनि नेक्स्ट जेनारेशन रंनि बाङैबो जों कम्युनिटी हल नो जों काजे खलायनाय हायनि बाङै बेलाय बेलायखे हामबाय जतननो जत बर गामि उसलन कायजे खामो अमहगे गामारिया
महारानी मारान्दी मयालो जिनि अरण्य तिनि हेनो स्टोन काइलाइमानि दिन के अर गामारिया नि पारानि जे चौधरी सावनबो बेलाय बेलायखे हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहा रमानि बांगै जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न बुमंग न तैसा कुसुक तलाङानि बांगै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बांगै हाइमबाङै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पान्चायनं लांथों जतन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आंनि खाका हाम माया फावो ते अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासालो जतन तंबाय जिनि मेम्बार जोंथों मंथों अरनि सम्पद न रखा खायनो हिके बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो जिनि सम्पद रंनो बरकनो रखा माखायनो हाय आं आंनि जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि थ्रुतै बरकनो थाने आं कायसा खुनुमंया फावो ते जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न तेबो कुसु कारो लांथों तेबो बसकांजों आगगलायनाय चिनी जमाइता हदानि ब्रान्च कायसा शाखा संगठन महारानी सुदक्षिणा बोरै बदल नै तिनि दिन का हांक्लायो साल का हांक्लायो भाग्यवान TTADC ताबो बर्तमान प्रशासन चालक दङ रैबाय 500 जना आसक माने जात कैपासिटी हल रजगमनि दिन हलं थंकाय लेखा तिनि बनो इनॉग्रेशन खायफायखा सिनि TTADC नि इंगै CEM बरंगनां पूर्णचंद्र जमातिया लगेगो फाइसक फाइखा बुकुंबारा ट्राइबेल वाइफार बरक दफानो नायख्राय मंत्री बरंगनां कमल कलय तै जोंनोबो सिनि हदानि बोरैबो दल सुदक्षिणा बोरैबो दल सं जों अक्रा खरक नैनोबो इनभाइट खायजाखा जोंबो सौफायलायखा काहांखे नुफायला हा बेलाय आनन्द आरो किसिसा इतिहास आगेनि थाइनि थाइथान सासेवानो 179 नाम्बार उ सुदक्षिणा महारानी ब महारानी मा अंगो निराव 184 जन नि सालाय दङ ता त्रिपुरा बराव गम तो 84 नि बायरे सीता प्रदूप कृत प्रदूपनि बुफासानो ब हंगे तो 85 सिकाइल हा जे राजा चाइ थांजा बिरि विक्रम लास जरातिसि 184 आरो ता महारानी सुदक्षिणानि बसाइनके कृष्ण किशोर महाराजा ब 179 नाम्बार अंगुता महारानी काइसिं पूर्णचंद्र सालहा ब आनि बुफायं ब दै बैखे अन्य राजा रंके राजानि बसा उपयुक्त अंगै हाय हाय राजां फिउ गे राजा बसा खरकसा राजा चाइ फैमसि ता महारानी सुदक्षिणानि गे खराव नै ताखौ नै राजा अंखा बाहायखे अंखा ब उ ईशान चंद्र पुल्ला राजा अंखा अक्राकु बनि बसा उपयुक्त इंया सानिनो ब बा म बुरारालहा थैयानि अवस्था तो हांखेने बसाला उपयुक्त अंखे तो प्राय राजा अंगनि 15-16 बছর नांगो 17-18 बছর नांगो इंगे बनि बसा सरायखौ सानिनो बसलेलिया हांखेने बायदय बुफायावनो बीरचंद्रनो राजा मारो फिला हाके महारानी जमाइता जों महारानी इंनायनि बसा हांखे ताखौ नै राजा आंहा हाके दासिम सामानि ब थिक थिकनो पूर्णचंद्र साहा इंगे बेलाय काहाम अमनो इतिहास तेबो सिगां ब बाहाके जमाइता जों महारानी मा अंखा उ ताबो जों खयारपुर होनो 14 देवता र बुफानि लगे मताय नायां थांफुरसि उ राजानि आसक यागसि याग्रा दंनाय र नौग्रोगलांफु बोरै काहामाखे गबा राजानि आरो खबर सौगलि हा इंगा राजा खुस खाइला हा बर उ बुरै त बत बुमा बुफानि लगे मताय थाङै नगो फिरक सखयजा राजा दे खुस खाइ माय तंसिबा इंके खुस खाइ ब उ बुरै बर तंग खुस खाइखेबा मा फाइला हा इंके राजा बोहैनासि नाय हितलांगैनो ब महारानी मंगजाला हांता बनि सिगां महारानी तंगु बोसासि मायाफु बोसा मायानिसि बोसा म सलामा यामंग इंकेबा बनि कपाल काहाम हानिनो सलासिमि ताखक था ईशान चंद्र वीर चंद्र उपेंद्र चंद्र हंके एकदम रायफोर थै पैला हंके ताखौ थांबा आसाय हा ताखौ नै इंगे तरला हंता इंगे म किनि जमाइता हदा बोरै रगनो ओ महारानी नि मंगै बमंफालाय सिनाय हनैसि
महारानी सदक्षिणा बोरै बदक हिहौता इनके बरंनि मौतुमखा ताबो सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हाके बुमुफा फलाई ता जमायतानि जे ब्रांच जा साखा संगठन दंनाय रंना इनके ता बोरै रंनि मौतु इनके सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हायनै मौतु कारे कारे ता जमायता हदाराव जे साखा संगठन संनो रलाय दंता no jini joto media friends songno narono ang bele bele khen hambai dewo tini bele khen kaisa good news ani logio tongo jini TTAD sa hapangni sports and youth affairs bedagni principal officer jing tini bele khen khatomani bisingte jing jini football thangkrong bagai saklani thangi tongo jing salkolma rombai jing chaitugui family jini bobagrani chaitakmung te jini honorable CM nitidilmo bisingte jing taklai TFAO jini registration jeng mankha te jeng 2024 jini 8 tarik January 8 tarik obo jeng jini TTADC sports mission ni jeng obo registration khlai mankha tabuk jeng jini taklai bisingo simi jeng jini TTADC hapang ni bukhaktei C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmankha jini thumuna hamjai tongna jini sikla chalano bai belakhin good news abon bagai jeng saklani thangai tongo taklai je jini C division ni jeta thungnani rong bagai jini joto sikla chala eba thumuna hamjai thungi tongnai rong bagai baskango jeng salani bagai jeng trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni je C division team samnan bagai jini o trial o je thanai jini jeng gobang manu kha jini TTADC Super League thungnai gobang ma krung batongo ar thungnai batongo te ar thungbai me batongo ge borongno jeng phainai jini March eba o talni 8 tarik bai 9 tarik o fungni 9 ta tamphor ni simi jini khomulung eba jini football stadium bo trial jengjangnai haino hai ang narno repeat khlaipinai hainai 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tamphor ni simi salini bagai jini khomulung stadium bo jini C division team khlaina bagai TTADC ni bukhakti trial kaisa khlaijangnai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabe lamsogo tai jini o trial jeta jini players select nai boro jefru TTADC ni bukhakti je C division team ngai jefru thangnai apro borongno jeng honorarium bo rijagnai jini je players no gabon bagai haino hai ang narno repeat khlai safinai narok je thumuna hamjagi tonai jini joto players ok narok jini officially jeta jini joto district ni jini JDO office sango JDO office ni bahiti jeng notification dakti jero hojanai haipano narok nang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 bai 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok khumulungo phai narok trial o phainan bagi narok tiar tongi mission team taklai simi jeng sebmankha jini salkoloma jeng chaitugui family bisingtei jeng tini ojaran mankha abon bai jini thumung hamjak tongnai jini sikla chalan bagai ojara tang jaburi na thangai tong hambai ni TTADC ni C division dera team nai or team je players tongnai rok selection man pare jebru jeng ni TTADC ni bagai borok thango apro borok jeng borno jeng officially jeng honorarium bari jangnai boroni kagos jeng jini trial phaigrane bor sakang jini head office eba jing khumulungo on notification 8 bai 9 tarik time fungni 9 ta ni simi ambai borok trial jo naigrane borok sabsa best of the best player jeta jini TTADC ni strong players na bai jing borno besang sebrena bai jing jorane ambai team dongnai jota abon bisingo gobangma je players tomani borno trial liman bisingo best of the best player aro kaisa jini ADC ni ngin kaisa C division team snamjangnai bor h no bar jini C division jini ADC ni ngai Maharani Sudakina Sen
tei jini subut kungar jematia tei wayarai Sinuan kahina makai hijabu borong nawang koi jana borong jagawa jangkutoi borong nok khotoi ya pharo Maharani Sudokina Devi ni mungui kaisa community hall tangnani holong thai kailekha or jaga phaisok phaijak chini hodaokra khorong ni sok phaijak Maharani Sudokina brai bodol ni president secretary general secretary tei buboni adong sok phaijak chini em Komal Kolai sok phaijak zonal ni chairman joint chairman joto chini official staff rok sok phaijak nahor mung kaisa no sung chini itihas sung bahike phainai generation rok no moi to khairunani tei chini culture tradition sung bahike promote khainani karon sung kwbangma cultural perform khaini bagoi chini hall kwrui nok kwrui chini amsayo bono nahoroi ni sung joto community no no joma tianing thung debormang thung Tripura riang oma haike sung alada community no sung community hall tangnani bagoi chini edition hoite sung rokha bumung bujani ja boroni musuktei khaikha molsong rok boroni aipa community hall banokha nini inpoi banokha changma rok boroni banokha oma haike joto no jani ja history no teibo buskango tobonani bagoi jani ja bumung roi borok community hall ni mung pharkha nge chung chini titi edition ni nahor mung omono je chini kamai thangjak laibuma rono chung kifilui toboi haini hai chung muito khairoi chini generation no buskang agorunani tini chini fan shortage rang kwrui haifano chung chini tiprasani hamkhraini bagoi chung samung tangnai hingke puilao community base chung develop makhainai karon chini community ro strong kwrui hingkha hingke chung buskango agogmaya khanai chung agiro nukjago chini hoda krang thung nini moyal panchayang thung loko chowdhuring thung asu belu rojaya gram panchayat ni village committee ni chairman member borono si belu rojago phiaba chung borono promote khaikha borono sonman rokha respect khaikha tabok chung je phajagao no chini hoda okra chini somajpati karbari phangkha borono chung buskango phrono roino je kuno samung kaha tangnani ya priseu tini busung chini hoda okra rokno songwino chung oro jaga samung kaha tangnani ya priseu total project cost hingkha 4 crore oro jaga 500 seated ni kaisa community helpnai joto community ni bagoi ni 4 koti khe project cost ron rakha chini program foundation stone laying ceremony de tini 2nd March 2026 जों tini chini oitihasik ni din tani humale chini wins ni bo mangkeno Maharani Sudokina brai bodol boni mungtui Maharani Sudokina ni mungtui kaisa community hall जों malai jakha o community hall no जों tini stone kailekmani din tini hingke जों o chini 500 seated je community hall mamani bangoi chini TTADC songno belaiken hambai maya pharo जोंनो omo high court opportunity chini bongso hamkhraini bangoi chini Maharani Sudokina brai bodol songno chini buskang chini naharmung jemon education nanglangthung kok pirmung panda nanglangthung je kuno event जों khayani hingkhe जों u community hall no जों oronigo जों অনুষ্ঠান rok जों easily babe जों khlaimana tei hage जोंनो yaphalmani bangai belai belai khe hambai tei chini omo kaisa chini history omo kaisa chini omo laibumani bo kalaibo tani humale chini Maharani Sudokina ni mungno naragani bangainya जों chini jomati hahodani theke जोंनो wins bo bumung rojakha tei boni mungno kusu karwani bangainya chini omo Maharani Sudokina ni bo kaisa community hall bo khulogoi rojakha hain bangai belai belai khe hambai जों next chini sompod rono जों rokha khainai chini next generation rokni bangaibo जों community hall no जों kaje khlainai haini bangai belai belai khe hambai jotono joto boro gami usnon kaije kamo omo ge gamaria
महारानी मारान्दी मयालो जिनि अरण्य तिनि हिंखेनो स्टोन कायलायमानि दिन हिंखे अर गामारिया नि पारानि जे चौधरी सावनबो बेलाय बेलायखे हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहा रमानि बांगै जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न बुमंग न तैसा कुसुक तलांगानि बांगै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बांगै हाइमबाङै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पान्चायत लांथों जतन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आंनि खाका हाम माया फावो ते अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासालो जतन तंबाय जिनि मेम्बार जोंथों मंथों अरनि सम्पद न रखा खायनो हिके बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो जिनि सम्पद रंनो बरकनो रखा माखायनो हाय आं आंनि जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि थ्रुतै बरकनो थाने आं कायसा खुनुमंया फावो ते जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनो तेबो कुसु कारो लांथों तेबो बसकांजों आगगलायनाय चिनी जमाइते हदानि ब्रान्च कायसा शाखा संगठन महारानी सुदक्षिणा बोरै बदल नै तिनि दिन का हांक्लायो साल का हांक्लायो भाग्यवान TTADC ताबो बर्तमान प्रशासन चालक दङ रैबाय 500 जना आसक माने जात केवासिटी हल रजगमनि दिन हलं थंकाय लेखा तिनि बनो इनॉग्रेशन खायफायखा सिनि TTADC नि इंगै CEM बरंगनां पूर्णचंद्र जमातिया लगेगो फाइसक फाइखा बुकुंबारा ट्राइबेल वाइफार बरक दफानो नायख्राय मंत्री बरंगनां कमल कलय तै जोंनोबो सिनि हदानि बोरैबो दल सुदक्षिणा बोरैबो दल सं जों अक्रा खरक नैनोबो इनभाइट खायजाखा जोंबो सौफायलायखा गाहांखे नुफायलाहा बेलाय आनन्द आरो किसिसा इतिहास आगेनि थाइनि थाइथान सासेवानो 179 नाम्बार उ सुदक्षिणा महारानी ब महारानी मा अंगो निराव 184 जन नि सालाय दङ ता त्रिपुरा बराव गम तो 84 नि बायरे सीता प्रदूप कृत प्रदूपनि बुफासानो ब हंगे तो 85 सिकायलहा जे राजा चाय थांजा बिरि विक्रम लास जरातैसि 184 आरो ता महारानी सुदक्षिणानि बसाइंके कृष्ण किशोर महाराजा ब 179 नाम्बार अंगुता महारानी काइसिं पूर्णचंद्र सालहा ब आनि बुफायं ब दै बैखे अन्य राजा रंके राजानि बसा उपयुक्त अंगै हाय हाय राजां फिउ इंगे राजा बसा खरकसा राजा चाय फैमसि ता महारानी सुदक्षिणानि इंगे खरौ ताखौ नुनो राजा अंखा बाहायखे अंखा ब उ ईशान चंद्र पुल्ला राजा अंखा अक्राकु बनि बसा उपयुक्त इंया सानिनो ब बा म बुरारालहा थैयानि अवस्था तो हांखेने बसाला उपयुक्त अंखे तो प्राय राजा अंगन इंगे 15-16 बছর नांगो 17-18 बছর नांगो इंगे बनि बसा सरायखौ सानिनो बसलेलिया हांखेने बायदय बुफायावनो बीरचंद्रनो राजा मारो फिला हाके महारानी जमाइताजों महारानी इंनायनि बसा हांखे ताखौनै राजा आंहा हाके दासिम सामानि ब थिक थिकनो पूर्णचंद्र साहा इंगे बेलाय काहाम अमनो इतिहास तेबो सिगां ब बाहाके जमाइताजों महारानी मा अंखा उ ताबो जों खयारपुर होनो 14 देवता र बुफानि लगे मताय नायान थांफुरसि उ राजानि आसुक यागसि याग्रा दंनाय र नौग्रोगलांफु बोरै काहामाखे गबा राजानि आरो खबर सौगलि हा इंगा राजा खुस खाइला हा बर उ बुरै त बत बुमा बुफानि लगे मताय थाङै नगो फिरक सखयजा राजा दे खुस खाइ मा एतंसिबा इंके खुस खाइ ब उ बुरै बर तंग खुस खाइखेबा मा फाइला हा इंके राजा बोहैनासि नाय हितलांगैनो ब महारानी मंगजाला हांता बनि सिगां महारानी तंगु बोसासि मायाफु बोसा मायानिसि बोसा म सलामा यामंनो इंकेबा बनि कपाल काहाम हायनिनो सलासिमि ताखक था ईशान चंद्र वीर चंद्र उपेंद्र चंद्र हंके एकदम सरायफोर थै पैला हंके ताखक थांबा आसाय हा ताखुनो इंगे तरला हंता इंके म किनि जमाइता हदा बोरै रगनो ओ महारानीनि मंगै बमंफालाय सिनाय हनैसि
महारानी सदक्षिणा बोरै बदक हिहंता इंके बरंनि मौतुमखा ताबो सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इंके सोलोंदी रोंदी सुबादी हाके बुमुफा फलाई ता जमायतानि जे ब्रांच जा साखा संगठन दंनाय रंना इंके ता बोरै रंनि मौतु इंके सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इंके सोलोंदी रोंदी सुबादी हायनै मौतु कारे कारे ता जमायता हदाराव जे साखा संगठन संनो रलाय दंता no jini joto media friends songno no ang bele bele khen hambai dewo tini bele khen kaisa good news ani logio tongo jini TTAD sa hapangni sports and youth affairs bedagni principal officer jing tini bele khen khatomani bisingte jing jini football thangkrong bagai saklan thangi tongo jing salkolma rombai jing chaitugui family jini bobagrani chaitakmung te jini honorable CM nitidilmo bisingte jing taklai TFAO chini registration chung mankha te chung 2024 chini 8 tarik January 8 tarik obo chung chini TTADC sports mission ni chung obo registration khlai mankha tabuk chung chini taklai bisingo simi chung chini TTADC hapang ni bo khaktei C division ni chung thangnani kaisa जों सेबमानखा जिनि थुमुना हामजै दंना जिनि सिगला चालायनो बेलेखन गुड न्यूज आबन बगै जों सालायनो थाङै दङ ताकलाय जे जिनि सी डिविजन जेदा थुंनानै दं बगै जिनि जत सिगला चाला एबा थुमुना हामजै थुङै दंनाय रंनो बगै बसकांगो जों सालायनो बगै जों ट्रायल खालायनो थाङै दङ जिनि TTADC नि जे सी डिविजन टीम सामनान बगै जिनि अ ट्रायल थानाय जिनि जों गोबां मानुखा जिनि TTADC सुपार लीग थंनाय गोबां गोरों गोरोंबो दङ आरो थंनायबो दङ ते आरो थंबाय मेयाबो दङ बे बरंनो जों फाइनाय जिनि मार्च एबा अ तालनि 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि जिनि खमलंग एबा जिनि फुटबल स्टेडियाम बो ट्रायल जेंजांनाय हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालायफिनाय हायनाय 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि सालनि बागै जिनि खमलंग स्टेडियाम बो जिनि सी डिविजन टीम खालायनो बागै TTADC नि बखाक्ति ट्रायल कायसा खालायजानाय आरो नरनो पार्टिसिपेट खालायनो बागै आं नरनो खाबे लामसगो ताई जिनि अ ट्रायल जेटा जिनि प्लेयार्स सिलेक्ट नाय बर जेफ्रु TTADC नि बखाक्ति जे सी डिविजन टीम मगे जेफोर थंनाय आप्रो बरंनो जों ऑनरेरियम बो रिजार्वनाय जिनि जे प्लेयार्स न गाबन बगै हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालाय साफिनाय नरक जे थुमुना हामजै दंनाय जिनि जत प्लेयार्स नरक जिनि ऑफिशियली जेटा जिनि जत डिस्ट्रिक्ट नि जिनि जेडी ऑफिस संग जेडी ऑफिस नि बखति जों नोटिफिकेशन दाखि जों हजानाय हायपानो नरनो आं तियार तंना बय खाबे कयहरो फाइनाय अ तालनि जे 8 बाय 9 तारिख फुंनि हायनो हायनो रिपिट खेपिनाय नरक खमलंगो फायि नरक ट्रायलो फाइनान बगै नरक तियार तंगि बिशन टीम ताकलानि सिमि जों सेबमानखा जिनि सालकलमा जों चाइदोबो फेमान बिशिंतै जों तिनि अजरान मानखा आवन बय तिनि थुमु हामजा तंनाय तिनि सिगला जारान बगै अजरा तंग जाबरिना थाङै दं हामबाय नि TTADC नि सी डिविजन देरा टीम नाय और टीम जे प्लेयार्स तंनाय रौ सिलेक्शन मान पर जेब्रो जों TTADC नि बगै बर थंगो आप्रो बल जों बरनो जों ऑफिशियल जों ऑनरेरियम बरे जाबाय बरनि कागज जों जिनि ट्रायल फाइग्राने बर सगां जिनि हेड ऑफिस एबा जिनि खमलंगो अन नोटिफिकेशन 8 बाय 9 तारिख टाइम फुंनि 9 तानि सिमि हामबाय बर ट्रायल जो नायग्राने बर सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेटा जिनि TTADC नि स्ट्रांग प्लेयर्स ना बै जों बरनो बसंग सेब्रेनर बगै जों जरायनाय हामबाय टीम दंनाय जत आबन बिसिंगो गोबां मा जे प्लेयर्स तमनि बरनो ट्रायल लिमन बिसिंगो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर आरो कायसा जिनि ADC निगन कायसा सी डिविजन टीम सनाम जानाय बर एच नोबार जिनि सी डिविजन जिनि ADC निगै महारानी सुदाखिना से
Subut Kumar Jamatya Tewaya Rai. Semua akhirnya makai hijau. Borong nawang koi jana, borong jagawa tong betul, borong nok pokoknya borong. Maharani Sudokina Devi ni mungui kaisa community hall tangnani holong thai kai lekha or jaga phaisok phaijak chini hoda okra khorong ni sok phaijak Maharani Sudokina brai bodol ni president secretary general secretary tei buboni adong song sok phaijak chini em Komal Kolai sok phaijak zonal ni chairman joint chairman joto chini official staff rok sok phaijak nahor mung kaisa no sung sini itihas sung bahai ke phainai generation rok no moi to khairunani tei sini culture tradition sung bahai ke promote khainani karon sung kwbangma cultural perform khaini bagoi sini hall kwrui nok kwrui sini amsayo bono nahoroi ni sung joto community no no joma tianeng thung debormang thung tripura riang oma haike sung alada community no sung community hall tangnani bagoi sini edisini hoite sung rokha bumung bujani ja boroni musuktai khaikha molsong rok boroni aipa community hall banokha nini inpoi banokha sagma rok boroni banokha oma haike joto no jani ja history no teibu buskango tobonani bagoi jani ja bumung roi borok community hall ni mung pharkha nge sung sini titi edisini nahor mung omono je sini kemai tangjak laibuma rono sung kipilui toboi hai ni hai chung muito khairoi chini generation no buskang agorunani tini chini fan shortage rang kwrui haifano sung chini tiprasani hamkhraini bagoi sung samung tangnai hingke puilao community base sung develop makhainai karon chini community ro strong kwrui hingka hingke sung buskango agogmaya khanai sung agiro nokjago chini hodaokrang thung nini moyal panchayeng thung loko chowdring thung asu belu rojaya gram panchayat ni village committee ni chairman member borono si belu rojago phiaba sung borono promote khaikha borono sonman rokha respect khaikha tabok sung je phajagao no sini hoda okra sini samajpati karbari phangkha borono sung buskango phrono roino je kunu samkaha tangnani ya priseu tini busung sini hoda okra rono songwino sung oro jaga samkaha tangnani ya priseu total project cost sangkha 4 crore or jaga 500 seated ni kaisa community helnai joto community ni bagoi ni 4 koti ke project cost ron rakha chini program foundation stone laying ceremony de tini 2nd March 2026 जों tini chini oitihasik ni din tani humale chini wins ni bumangke no Maharani Sudokina buri bodol bani mungtui Maharani Sudokina ni mungtui kaisa community hall जों malai jakha o community hall no जों tini stone kailai kimani din tini hangke जों o chini 500 seated je community hall mamani bangai chini TT ADC sono belaiken hambai maya pharo जोंनो अम हाई कटर अपॉर्चुनिटी जिनि बंश हामख्रायनि बांगै जिनि महारानी सुदाखिना बरै बदल संनो जिनि बुस्कां जिनि नाहारमों जेमन एडुकेशन नंलांथों कक पिरमों पान्दा नंलांथों जेकुनु इवेंट जों खायनि हिंखे जों उ कम्युनिटी हलनो जों अरनिव जों अनुष्ठान रक जों इजिली बाबे जों खायमाना तै हागे जोंनो याफारमानि बांगै बेलाय बेलायखे हामबाय तै जिनि अम कायसा जिनि history omo kaisa chini omo laibu mani bo kalaibo tani humale chini Maharani Sudokina ni mangno naragani bangainya जों chini jomati hahodani theke जोंनो wins bo mangra jakha tei boni mangno kusu karwani bangainya chini omo Maharani Sudokina ni bo kaisa community hall bo khologai rojaka hain bangai belai belai khe hambai जों next जिनि सम्पद रनो जों रक्षा खायनाय जिनि नेक्स्ट जेनारेशन रंनि बाङैबो जों कम्युनिटी हल नो जों काजे खलायनाय हायनि बाङै बेलाय बेलायखे हामबाय जतननो जत बर गामि उसलन कायजे खामो अमहगे गामारिया
महारानी मारान्दी मयालो जिनि अरण्य तिनि हिंखेनो स्टोन कायलायमानि दिन हिंखे अर गामारिया नि पारानि जे चौधरी सावनोबो बेलाय बेलायखे हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहारो मानि बांगै जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न बुमंग न तैसा कुसुक तलांगानि बांगै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बांगै हाइमबाङै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पान्चायत लांथों जतन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आंनि खाका हाम माया फावो ते अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासालो जतन तंबाय जिनि मेम्बार जोंथों मंथों अरनि सम्पद न रखा खायनो हिके बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो जिनि सम्पद रंनो बरकनो रखा माखायनो हाय आं आंनि जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि थ्रुतै बरनथानि आं कायसा खुनुमंया फावो ते जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनो तेबो कुसु कारो लांथों तेबो बसकांजों आगगलायनाय चिनी जमाइता हदानि ब्रान्च कायसा शाखा संगठन महारानी सुदक्षिणा बोरै बदल नै तिनि दिन का हांक्लायो साल का हांक्लायो भाग्यवान TTADC ताबो बर्तमान प्रशासन चालक दङ रैबाय 500 जना आसक माने जात केवासिटी हल रजगमनि दिन हलं थंकाय लेखा तिनि बनो इनॉग्रेशन खायफायखा सिनि TTADC नि इंगै CEM बरंगनां पूर्ण चंद्र जमातिया लगेगो फाइसक फायखा बुकुंबारा ट्राइबल वाइफार बरक दफानो नायख्राय मन्त्री बरंगनां कमल कलय तै जोंनोबो सिनि हदानि बुरैबदल सुदक्षिणा बुरैबदल जों अक्रा खरक नैनोबो इनभाइट खायजाखा जोंबो सौफायलायखा काहांखे नुफायलाहा बेलाय आनन्द आरो किसिसा इतिहास आगेनि थाइनि थाइथान सासेवानो 179 नाम्बार उ सुदक्षिणा महारानी ब महारानी मा अंगो निराव 184 जन नि सालाय दङ ता त्रिपुरा बराव गम तो 84 नि बायरे सीता प्रदूप कृत प्रदूपनि बुफासानो ब हंगे तो 85 सिकाइलहा जे राजा चाइ थांजा बिरि विक्रम लास जरातैसि 184 आरो ता महारानी सुदक्षिणानि बसाइनके कृष्ण किशोर महाराजा ब 179 नाम्बार अंगुता महारानी काइसिं पूर्णचंद्र सालहा ब आनि बुफायं ब दै बैखे अन्य राजा रंके राजानि बसा उपयुक्त अंगै हाय हाय राजां फिउ गे राजा बसा खरकसा राजा चाइ फैमसि ता महारानी सुदक्षिणानि गे खराव नै ताखौ नै राजा अंखा बाहायखे अंखा ब उ ईशान चंद्र पुल्ला राजा अंखा अक्राकु बनि बसा उपयुक्त अंया सानिनो ब बा म बुरारालाहा थैयानि अवस्थान तो हांखेने बसाला उपयुक्त अंखे तो प्राय राजा अंगनि 15-16 बছর नांगो 17-18 बছর नांगो इंगे बनि बसा सरायखौ सानिनो बसलेलिया हांखेने बायदय बुफायावनो बीरचंद्रनो राजा मारो फिला हाके महारानी जमाइताजों महारानी इंनायनि बसा हांखे ताखौ नै राजा अंहा हाके दाइसिं सामानि ब थिक थिकनो पूर्णचंद्र साहा इंगे बेलाय काहाम अमनो इतिहास तेबो सिगां ब बाहाके जमाइताजों महारानी मा अंखा उ ताबो जों खयारपुर होनो 14 देवता र बुफानि लगे मताय नायान थांफुरसि उ राजानि आसुक यागसि याग्रा दंनाय र नग्रगलांफु बोरै काहामाखे गबा राजानि आरो खबर सौगलि हा इंगा राजा खुस खाइला हा बर उ बुरै त बत बुमा बुफानि लगे मताय थाङै नगो फिरक सखयजा राजा दे खुस खाइ माय तंसिबा इंके खुस खाइ ब उ बुरै बर तंग खुस खाइखेबा मा फाइला हा इंके राजा बोहैनासि नाय हितलांगैनो ब महारानी मंगजाला हांता बनि सिगां महारानी तंगु बोसासि मायाफु बोसा मायानिसि बोसा म सलामा यामंनो इंकेबा बनि कपाल काहाम हानिनो सलासिमि ताखक था ईशान चंद्र वीर चंद्र उपेंद्र चंद्र हंके एकदम सरायफोर थै पैला हंके ताखक थांबा आसाय हा ताखुनो इंगे तरला हंता इंके म तिनि जमाइता हदा बोरै रगनो ओ महारानीनि मंगै बमंफालाय सिनाय हनैसि
महारानी सुदक्षिणा बोरै बदक हिहौता इनके बरंनि मौतुंखा ताबो सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हाके बुमुफा फलायता जमायतानि जे ब्रांच जा साखा संगठन दंनाय रंना इनके ता बोरै रंनि मौतुंखे सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हायनै मतो कारे कारे ता जमायता हदाराव जे उसाखा संगठन संनो रलाय दंता no jini joto media friends songno no ang bele bele khen hambai dewo tini bele khen kaisa good news ani logio tongo jini TTAD sa hapangni sports and youth affairs bedagni principal officer jing tini bele khen khatongman bising pe jing jini football thangkrong bagai saklain thangi tongo jing salkolma rombai jing chaitoi family jini bobagrani chaitakmung te jini honorable CM nitidin bising te jing taklai TFAO jini registration jeng mankha te jeng 2024 jini 8 tarik January 8 tarik obo jeng jini TTADC sports mission ni jeng obo registration khlai mankha tabuk jeng jini taklai bisingo simi jeng jini TTADC hapang ni bo khaktei C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmankha jini thongmona hamjai tongna jini sikla chalanor bai belakhin good news abon bagai jeng saklai thangai tongo taklai je jini C division ni jeta thongnan rong bagai jini joto sikla chala eba thongmona hamjai thongi tongnai rong bagai baskango jeng salnai bagai jeng trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni je C division team samnan bagai jini o trial o थानाय जिनि जों गोबां मानुखा जिनि TTADC सुपार लीग थांनाय गोबां गोरों गोरोंबो दंगो आरो थांनायबो दंगो ते आरो थांबायमायाबो दंगो बे बरंनो जों फाइनाय जिनि मार्च एबा अ तालनि 8 तारिख बा 9 तारिखो फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि जिनि खमलंग एबा जिनि फुटबल स्टेडियाम बो ट्रायल जेंजांनाय हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालायफिनाय फाइनाय 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि सालनि बागै जिनि खमलंग स्टेडियाम बो जिनि C division team खायना बागै TTADC नि बखाक्ति ट्रायल कायसा खायजानाय आरो नरनो पार्टिसिपेट खायना बागै आं नरनो खाबे लामसगो ताई जिनि अ ट्रायल जेटा जिनि प्लेयर्स सिलेक्ट नाय बर जेफ्रु TTADC नि बखाक्ति जे C division team मगे जेफोर थंनाय आप्रो बरंनो जों ऑनरियम बो रिजार्वनाय जिनि जे प्लेयर्स न गाबोन बागै हायनो हाय आं नरनो रिपिट खाय साफिनाय नरक जे थमोना हामजै तनाय जिनि जत प्लेयर्स नरक जिनि ऑफिशियली जेटा जिनि जत जि डिस्ट्रिक्ट नि जिनि जेडी ऑफिस संग जेडी ऑफिस नि बखति जों नोटिफिकेशन दाखि जों हजानाय हायपानो नरनो आं तियार तंना बो खाबे कय हरो फाइनाय अ तालनि जे 8 बाय 9 तारिख फुंनि हायनो हायनो रिपिट खेपिनाय नरक खमलंगो फायै नरक ट्रायलो फाइनान बगै नरक तियार तंगि बिशन टीम ताकलाय सिमि जों सेबमानखा जिनि सालकलमा जों चाइदोबो फेमान बिसिंतै जों तिनि अजरान मानखा आवन बाय जिनि थमु हामजा तंनाय जिनि सिखला जालान बगै अजरा तंग जाबरिना थाङै दं हामबाय नि TTADC नि C division देरा टीम नाय और टीम जे प्लेयर्स तंनाय र सिलेक्शन मान पर जेब्रो जोंनि TTADC नि बगै बर थंगो आप्रो बल जों बावनो जों ऑफिशियली जों ऑनरियम बरे जाबाय बरनि कागज जों जिनि ट्रायल फाइग्रानाय बर सगां जिनि हेड ऑफिस एबा जिनि खमलंगो अन नोटिफिकेशन 8 बाय 9 तारिख टाइम फुंनि 9 तानि सिमि हामबाय बर ट्रायल जो नायग्रानाय बर सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेटा जिनि TTADC नि स्ट्रांग प्लेयर्स नाबै जों बरनो बसंग सेब्रेनर बगै जों जरनाय हामबाय टीम दंनाय जत आवन बिसिंगो गोबां मा जे प्लेयर्स तमनि बरनो ट्रायल लिमन बिसिंगो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर आरो कायसा जिनि ADC निगन कायसा C division team सनाम जानाय बर एच नो बार जिनि C division जिनि ADC निगै महारानी सुदक्षिणा
tei jini Subodh Kumar Jomatia tei waya rai Sinwang hai makoi pijang borong nawang koi jana borong jagawa tongkutoi borong nok khotoi ya thar Maharani Sudokina Devi ni mungui kaisa community hall tangnani holong thai kailekha or jaga phaisok phaijak chini hoda okra khorong ni sok phaijak Maharani Sudokina brai bodol ni president secretary general secretary tei buboni adong song sok phaijak chini em Komal Kolai sok phaijak zonal ni chairman joint chairman joto chini official staff rok sok phaijak nahor mung kaisa no sung chini itihas sung bahike phainai generation rok no moi to khairunani tei chini culture tradition sung bahike promote khainani karon sung kwbangma cultural perform khaini bagoi chini hall kwrui nok kwrui chini amsayo bono nahoroi ni sung joto community no no joma tianing thung debormang thung Tripura Riang oma haike sung alada community no sung community hall tangnani bagoi chini edition hoite sung rokha bumung bujani ja boroni musuktei khaikha molsong rok boroni aipa community hall banokha nini inpoi banokha changma rok boroni banokha oma haike joto no jani ja history no teibo bwskango tobonani bagoi jani ja bumung rowui borok community hall ni mung pharkha ge chung chini titi edition ni nahor mung omono je chini kmai thangjak laibuma rokno chung kifilui tobowui haini hai chung muito khairoi chini generation no bwskang agorunani tini chini fan shortage rang kwrui haifano chung chini tiprasani hamkhraini bagoi chung samung tangnai hingke puilao community base chung develop makhainai karon chini community ro strong kwrui hingkha hingke chung bwskango agogmaya khanai chung agiro nukjago chini hoda okrang thung nini moyal panchayang thung loko chowdhuring thung asu belu rojaya gram panchayat ni village committee ni chairman member borokno si belu rojago phiaba chung borokno promote khaikha borokno sonman rokha respect khaikha tabok chung je phajagao no chini hoda okra chini somajpati karbari phangkha borokno chung bwskango phrono rowoino je kuno samung kaha tangnani ya priseu tini bwsung chini hoda okra rokno songwoino chung oro jaga samung kaha tangnani ya priseu total project cost hingkha 4 crore oro jaga 500 seated ni kaisa community helpnai joto community ni bagoi ni 4 koti khe project cost ronjakha chini program foundation stone laying ceremony de tini 2nd March 2026 जों tini chini oitihasik ni din tani humale chini wins ni bumangke no Maharani Sudokina brai bodol boni mungtui Maharani Sudokina ni mungtui kaisa community hall जों malai jakha o community hall no जों tini stone kailekmani din tini hingke जों o chini 500 seated je community hall mamani bangoi chini TTADC songno belaiken hambai maya pharo जोंनो omo high court opportunity chini bongso hamkhrani bangoi chini Maharani Sudokina brai bodol songno chini bwskang chini naharmung jemon education nglangthung kok pirmung panda nglangthung je kuno event जों khayani hingkhe जों u community hall no जों oronigo जों অনুষ্ঠান rok जों easily babe जों khlaimana tui hage जोंनो yaphalmani bangai belai belai khe hambai tei chini omo kaisa chini history omo kaisa chini omo laibumani bo kalaibo tani humale chini Maharani Sudokina ni mungno naragani bangaino जों chini jomati hahodani theke जोंनो wins bo bumung rojakha tei boni mungno kusu karwani bangaino chini omo Maharani Sudokina ni bo kaisa community hall bo khulogoi rojakha hain bangai belai belai khe hambai जों next chini sompod rokno जों rokha khainai chini next generation rokni bangaibo जों community hall no जों kaje khlainai haini bangai belai belai khe hambai jotono joto boro gami usnon kaise kamo omo ge gamaria Maharani
मारान्दी मयाल जोंनि अरण्य तिनि हिंखेनो स्टोन कायलायमानि दिन हिंखे अर गामारियानि पारानि जे चौधरी सावनोबो बेलाय बेलायखे हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहा रमानि बांगै जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न बुमंग न दैसा कुसुक तलाङानि बांगै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बांगै हाइमबाङै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पान्चायनं लांथों जतन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आंनि खाका हाम माया फावो ते अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासालो जतन तंबाय जोंनि मेम्बार जोंथों मोंथों अरनि सम्पद न रखा खायनो हिंखे बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो जोंनि सम्पद रंनो बरकनो रखा माखायनो हाय आं आंनि जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि थ्रुतै बरकनो थाने आं कायसा खुनुमंया फावो ते जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनो तेबो कुसु कारो लांथों तेबो बसकांजों आगगलायनाय जोंनि जमायता हदानि ब्रान्च कायसा शाखा संगठन महारानी सुदक्षिणा बोरै बदल नै তিনি दिन का हांक्लायो साल का हांक्लायो भाग्यवान TTADC ताबो बर्तमान प्रशासन चालक दङ रैबाय 500 जना आसक माने जात कैपासिटी हल रजगमनि दिन हलं थंकाय लेखा तिनि बनो इनॉग्रेशन खायफायखा सिनि TTADC नि इंगै CEM बरंगनां पूर्णचंद्र जमातिया लगेगो फाइसक फाइखा बुकुंबारा ट्राइबेल वाइफार बरक दफानो नायख्राय मन्त्री बरंगनां कमल कलय ते जोंनोबो सिनि हदानि बुरैबदल सुदक्षिणा बुरैबदल सं जों अक्रा खरक नैनोबो इनभाइट खायजाखा जोंबो सौफायलायखा काहांखे नुफायलाहा बेलाय आनन्द आरो किसिसा इतिहास आगेनि थाइनि थाइथान सासेवानो 179 नाम्बार सुदक्षिणा महारानी ब महारानी मा अंग निराव 184 जन सालाय दङ ता त्रिपुरा बराव गम तो 84 नि बायरे सीता प्रदूप कृत प्रदूपनि बुफासानो ब हंगे तो 85 सिकायलहा जे राजा चाय थांजा बिरि विक्रम लास जरातैसि 184 आरो ता महारानी सुदक्षिणानि बसाइंके कृष्ण किशोर महाराजा ब 179 नाम्बार अंगुता महारानी काइसिं पूर्णचंद्र सालहा ब आनि बुफायं ब दै बैखे अन्य राजा रंके राजानि बसा उपयुक्त अंगै हाय हाय राजां फिउ गे राजा बसा खरकसा राजा चाय फैमसि ता महारानी सुदक्षिणानि गे खराव नै ताखौनो नै राजा अंखा बाहायखे अंखा ब उ ईशान चंद्र पुल्ला राजा अंखा अक्राकु बनि बसा उपयुक्त इंया सानिनो ब बा म बुरारालाहा थैयानि अवस्था तो हांखेने बसाला उपयुक्त अंखे तो प्राय राजा अंगनि 15-16 बছর नांगो 17-18 बছর नांगो इंगे बनि बसा सरायखौ सानिनो बसलेलिया हांखेने बायदय बुफायावनो बीरचंद्रनो राजा मारो फिला हाके महारानी जमायताजों महारानी इंनायनि बसा हांखे ताखौनै राजा आंहा हाके दासिम सामानि ब ठीक थिगनो पूर्णचंद्र साहा इंगे बेलाय काहाम अमनो इतिहास तेबो सिगां ब बाहाके जमायताजों महारानी मा अंखा उ ताबो जों खयारपुर होनो 14 देवता र बुफानि लगे मताय नायान थांफुरसि उ राजानि आसुक यागसि याग्रा दंनाय र नग्रगलांफु बोरै काहामाखे गबा राजानि आरो खबर सौगलि हा इंगा राजा खुस खाइला हा बर उ बुरै त बत बुमा बुफानि लगे मताय थाङै नगो फिरक सखयजा राजा दे खुस खाइ मा एतंसिबा इंके खुस खाइ ब उ बुरै बर तंग खुस खाइखेबा मा फाइला हा इंके राजा बोहैनासि नाय हितलांगैनो ब महारानी मंगजाला हांता बनि सिगां महारानी तंगु बोसासि मायाफु बोसा मायानिसि बोसा म सलामा यामंनो इंकेबा बनि कपाल काहाम हानिनो सलासिमि ताखक था ईशान चंद्र वीर चंद्र उपेंद्र चंद्र हंके एकदम सरायफोर थै पैला हंके ताखक थांबा आसाय हा ताखुनो इंगे तरला हंता इंके म तिनि जमायता हदा बोरै रगनो ओ महारानीनि मंगै बमंफालाय सिनाय हनैसि
महारानी सुदक्षिणा बोरै बदक हिहंता इंके बरंनि मौतुंखा ताबो सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इंके सोलोंदी रोंदी सुबादी हाके बुमफा फलाई ता जमायतानि जे ब्रांच जा साखा संगठन दंनाय रंनो इंके ता बोरै रंनि मौतुंके सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इंके सोलोंदी रोंदी सुबादी हायनै मतो कारे कारे ता जमायता हदाराव जे उसाखा संगठन संनो रलाय दंता no jini joto media friends songno no ang bele bele khen hambai dewo tini bele khen kaisa good news ani logyo tongo jini TTAD sa hapangni sports and youth affairs bedagni principal officer jing tini bele khen khatongman bising pe jing jini football thangkrong bagai saklain thangi tongo jing salkolma rombai jing chaitugui family jini bobagrani chaitakmung te jini honorable CM niti dinung bising pe jing taklai TFAO jini registration jing mankha te jing 2024 jini 8 tarik January 8 tarik obo jing jini TTADC sports mission ni jing obo registration khlai mankha tabuk jing jini taklai bisingo simi jing jini TTADC hapang ni bo khaktei C division ni jing thangnani kaisa jing sebmankha jini thumuna hamjai tongna jini sikla chalano bai belakhin good news abon bagai jing saklai thangai tongo taklai je jini C division ni jeta thungnan rong bagai jini joto sikla chala eba thumuna hamjai thungi tongnai rong bagai baskango jing salai bagai jing trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni je C division team samnan bagai jini o trial o थानाय जिनि जों गोबां मानुखा जिनि TTADC सुपार लीग थांनाय गोबां गोरों गोरोंबो दंगो आरो थांनायबो दंगो ते आरो थांबायमायाबो दंगो बे बरंनो जों फाइनाय जिनि मार्च एबा अ तालनि 8 तारिख बा 9 तारिखो फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि जिनि खमलंग एबा जिनि फुटबल स्टेडियाम बो ट्रायल जेंजांनाय हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालायफिनाय फाइनाय 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि सालनि बागै जिनि खमलंग स्टेडियाम बो जिनि C division team खालायना बागै TTADC नि बखाक्ति ट्रायल कायसा खालायजानाय आरो नरनो पार्टिसिपेट खालायना बागै आं नरनो खाबे लामसगो ताई जिनि अ ट्रायल जेटा जिनि प्लेयर्स सिलेक्ट नाय बर जेफ्रु TTADC नि बखाक्ति जे C division team मगे जेफोर थंनाय आप्रो बरंनो जों ऑनरियम बो रिजार्वनाय जिनि जे प्लेयर्स न गाबोन बगै हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालाय साफिनाय नरक जे थुमना हामजै तनाय जिनि जत प्लेयर्स नरक जिनि ऑफिशियली जेटा जिनि जत डिस्ट्रिक्ट नि जिनि JDO ऑफिस संग JDO ऑफिस नि बखति जों नोटिफिकेशन दाखि जों हजानाय हायफानो नरनो आं तियार तंना बय खाबे कय हरो फाइनाय अ तालनि जे 8 बाय 9 तारिख फुंनि हायनो हायनो रिपिट खेपिनाय नरक खमलंगो फायै नरक ट्रायलो फाइनान बगै नरक तियार तंगि बिशन टीम ताकलाय सिमि जों सेबमानखा जिनि सालकलमा जों चाइदोबो फेमान बिसिंतै जों तिनि अजरान मानखा आवन बय जिनि थुमु हामजा तंनाय जिनि सिकला जालान बगै अजरा तंग जाबरिना थाङै दं हामबाय नि TTADC नि C division देरा टीम नाय और टीम जे प्लेयर्स तंनाय र सिलेक्शन मान पर जेब्रो जोंनि TTADC नि बगै बर थंगो आप्रो बल जों बंनो जों ऑफिशियली जों ऑनरियम बरे जाबाय बरनि कागज जों जिनि ट्रायल फाइग्राने बर सगां जिनि हेड ऑफिस एबा जिनि खमलंगो अन नोटिफिकेशन 8 बाय 9 तारिख टाइम फुंनि 9 तानि सिमि हामबाय बर ट्रायल जो नायग्राने बर सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेटा जिनि TTADC नि स्ट्रांग प्लेयर्स नाबै जों बरनो बसंग सेब्रेनर बगै जों जरनाय हामबाय टीम दंनाय जत आवन बिसिंगो गोबां मा जे प्लेयर्स तमनि बरनो ट्रायल लिमन बिसिंगो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर आरो कायसा जिनि ADC निगन कायसा C division team सनाम जानाय बर एच नोबार जिनि C division जिनि ADC निगै महारानी सुदाखिना से
tei jini subut kumar jomatia tei waya rai singo ang kahina makoi hijabe borong mawang koi jana borong jagawa tongkutoi borong nok khotoi ya pharo Maharani Sudokina Devi ni mungui kaisa community hall tangnani holong thai kailekha or jaga phaisok phaijak chini hoda okra khorong ni sok phaijak Maharani Sudokina brai bodol ni president secretary general secretary tei buboni adong song sok phaijak chini em Komal Kolai sok phaijak zonal ni chairman joint chairman joto chini official staff rok sok phaijak nahor mung kaisa no sung chini itihas sung bahai ke phainai generation rok no moi to khairunani tei chini culture tradition sung bahai ke promote khainani karon sung kwbangma cultural perform khaini bagoi chini hall kwrui nok kwrui chini amsayo bono nahoroi ni sung joto community no no joma tianing thung debormang thung tripura riang oma haike sung alada community no sung community hall tangnani bagoi chini edition hoite sung rokha bumung bujani ja boroni musuktai khaikha molsong rok boroni aipa community hall banokha nini inpoi banokha changma rok boroni banokha oma haike joto no jani ja history no teibu buskango tobonani bagoi janja bumung roi borok community hall ni mung pharkha nge chung chini titi edition ni nahor mung omono je chini kmai thangjak laibuma rono chung kifilui toboi haini hai chung muito khairoi chini generation no buskang agorunani tini chini fan shortage rang kwrui haifano chung chini tiprasani hamkhraini bagoi chung samung tangnai hingke puilao community base chung develop makhainai karon chini community ro strong kwrui hingkha hingke chung buskango agogmaya khanai chung agiro nukjago chini hoda okrang thung nini moyal panchayang thung loko chowdring thung asu belu rojaya gram panchayat ni village committee ni chairman member borono si belu rojago phiaba chung borono promote khaikha borono sonman rokha respect khaikha tabok chung je phajagao no chini hoda okra chini somajpati karbari phangkha borono chung buskango phrono roino je kuno samung kaha tangnani ya priseu tini busung chini hoda okra rokno songwino chung oro jaga samung kaha tangnani ya priseu total project cost hingkha 4 crore oro jaga 500 seated ni kaisa community helpnai joto community ni bagoi ni 4 koti ke project cost ron rakha chini program foundation stone laying ceremony de tini 2nd March 2026 जों tini chini oitihasik ni din tani humale chini wins ni bo mangkeno Maharani Sudokina buri bodol boni mangtoi Maharani Sudokina ni mangtoi kaisa community hall जों malai jakha o community hall no जों tini stone kailai kimani din tini hangke जों o chini 500 seated je community hall mamani bangai chini TTADC sono belaiken hambai maya pharo जोंनो omo high court opportunity chini bongso hamkhrani bangai chini Maharani Sudokina buri bodol songno chini buskang chini naharmung jemon education nanglangthung kok pirmung panda nanglangthung je kuno event जों khayani hingkhe जों u community hall no जों oronigo जों অনুষ্ঠান rok जों easily babe जों khlaimana tei hage जोंनो yaphalmani bangai belai belai khe hambai tei chini omo kaisa chini history omo kaisa chini omo laibumani bo kalaibo tani humale chini Maharani Sudokina ni mangno naragani bangainya जों chini jomati hahodani theke जोंनो wins bo bumung rojakha tei boni mangno kusu karwani bangainya chini omo Maharani Sudokina ni bo kaisa community hall bo khulogoi rojakha hain bangai belai belai khe hambai जों next chini sompod rokno जों rokha khainai chini next generation rokni bangaibo जों community hall no जों kaje khlainai haini bangai belai belai khe hambai jotono joto boro gami usnon kaije kamo omo ge gamaria
महारानी मारान्दी मयालो जिनि अरण्य तिनि हेनो स्टोन काइलाइमानि दिन के अर गामारिया नि पारानि जे चौधरी सावनबो बेलाय बेलायखे हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहा रमानि बांगै जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न बुमंग न तेसा कुसुक तलाङानि बांगै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बांगै हाइमबाङै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पान्चायनं लांथों जतन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आनि खाका हाम माया फावो ते अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासालो जतन तंबाय जिनि मेम्बार जोंथों मंथों अरनि सम्पद न रखा खायनो हिके बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो जिनि सम्पद रंनो बरकनो रखा माखायनो हाय आं आनि जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि थ्रुतै बरकनो थाने आं कायसा खुनुमंया फावो ते जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनो तेबो कुसु कारो लांथों तेबो बसकांजों आगगलायनाय सिनि जमाइता हदानि ब्रान्च कायसा शाखा संगठन महारानी सुदक्षिणा बोरै बदल नै तिनि दिन का हांक्लायो साल का हांक्लायो भाग्यवान TTADC ताबो बर्तमान प्रशासन चालक दङ रैबाय 500 जना आसक माने जात केपासिटी हल रजगमनि दिन हलं थंकाय लेखा तिनि बनो इनॉग्रेशन खायफायखा सिनि TTADC नि ngै CEM बरंगनां पूर्णचंद्र जमातिया लगेगो फाइसक फाइखा बुकुंबारा ट्राइबेल वाइफार बरक दफानो नायख्राय मन्त्री बरंगनां कमल कलय तै जोंनोबो सिनि हदानि बोरैबो दल सुदक्षिणा बोरैबो दल सं जों अक्रा खरक नैनोबो इनभाइट खायजाखा जोंबो सौफायलायखा काहांखे नुफायलाहा बेलाय आनन्द आरो किसिसा इतिहास आगेनि थाइनि थाइथान सासेवानो 179 नाम्बार उ सुदक्षिणा महारानी ब महारानी मा अंगो निराव 184 जन नि सालाय दङ ता त्रिपुरा बराव गम तो 84 नि बायरे सीता प्रदूप कृत प्रदूपनि बुफासानो ब हंगे तो 85 सिकाइलहा जे राजा चाइ थांजा बिरि विक्रम लास जरातिसि 184 आरो ता महारानी सुदक्षिणानि बसाइनके कृष्ण किशोर महाराजा ब 179 नाम्बार अंगुता महारानी काइसिं पूर्णचंद्र सालहा ब आनि बुफायं ब दै बैखे अन्य राजा रंके राजानि बसा उपयुक्त अंगै हाय हाय राजां फिउ गे राजा बसा खरकसा राजा चाइ फैमसि ता महारानी सुदक्षिणानि गे खरावनै ताखौनोनो राजा अंखा बाहायखे अंखा ब उ ईशान चंद्र पुल्ला राजा अंखा अक्राकु बनि बसा उपयुक्त इंया सानिनो ब बा म बुरारालाहा थैयानि अवस्था तो हांखेने बसाला उपयुक्त अंखे तो प्राय राजा अंगनि 15-16 बছর नांगो 17-18 बছর नांगो इंगे बनि बसा सरायखौ सानिनो बसलेलिया हांखेने बायदय बुफायावनो बीरचंद्रनो राजा मारो फिला हाके महारानी जमाइता जों महारानी इंनायनि बसा हांखे ताखौनै राजा आंहा हाके दाइसिं सामानि ब थिक थिकनो पूर्णचंद्र साहा इंगे बेलाय काहाम अमनो इतिहास तेबो सिगां ब बाहाके जमाइता जों महारानी मा अंखा उ ताबो जों खयारपुर होनो 14 देवता र बुफानि लगे मताय नायान थांफुरसि ओ राजानि आसुक यागसि याग्रा दंनाय र नौग्रोगलांफु बोरै काहामाखे गबा राजानि आरो खबर सौगलि हा इंगा राजा खुस खाइला हा बर उ बुरै त बत बुमा बुफानि लगे मताय थाङै नगो फिरक सखयजा राजा दे खुस खाइ माय तंसिबा इंके खुस खाइ ब उ बुरै बर तंग खुस खाइखेबा मा फाइला हा इंके राजा बोहैनासि नाय हितलांगैनो ब महारानी मंगजाला हांता बनि सिगां महारानी तंगु बोसासि मायाफु बोसा मायानिसि बोसा म सलामा यामंनो इंकेबा बनि कपाल काहाम हानिनो सलासिमि ताखोक था ईशान चंद्र वीर चंद्र उपेंद्र चंद्र हंके एकदम रायफोर थै पैला हंके ताखोक थांबा आसाय हा ताखौनो इंगे तरला हंता इंके अमो किनि जमाइता हदा बोरै रगनो ओ महारानीनि मंगै बोमंफालाय सिनाय हनैसि
महारानी सुदक्षिणा बोरै बदक हिहौता इनके बरंनि मौतुमखा ताबो सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हाके बुमफा फलायता जमायतानि जे ब्रांच जा साखा संगठन दंनाय रंनो इनके ता बोरै रंनि मौतु इनके सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हायनै मौतु कारे कारे ता जमायता हदाराव जे साखा संगठन संनो रलाय दंता no jini joto media friends songno narono ang bele bele khen hambai dewo tini bele khen kaisa good news ani logio tongo jini TTAD sa hapangni sports and youth affairs belagni principal officer jing tini bele khen khatongman bising pe jing jini football thangkrong bagai saklan thangi tongo jing salkolma rombai jing chaitoi family jini bobagrani chaitakmung te jini honorable CM nitidinung bising pe jing taklai TFAO jini registration jeng mankha te jeng 2024 jini 8 tarik January 8 tarik obo jeng jini TTADC sports mission ni jeng obo registration khlai mankha tabuk jeng jini taklai bisingo simi jeng jini TTADC hapang ni bukhaktei C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmankha jini thumuna hamjai tongna jini sikla chalanor bai belakhin good news abon bagai jeng saklai thangai tongo taklai je jini C division ni jeta thungnan rong bagai jini joto sikla chala eba thumuna hamjai thungi tongnai rong bagai baskango jeng salnai bagai jeng trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni je C division team samnan bagai jini o trial o थानाय जिनि जों गोबां मानुखा जिनि TTADC सुपार लीग थांनाय गोबां गोरों गोरोंबो दंगो आरो थांनायबो दंगो ते आरो थांबायमायाबो दंगो बे बरंनो जों फाइनाय जिनि मार्च एबा अ तालनि 8 तारिख बा 9 तारिखो फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि जिनि खमलंग एबा जिनि फुटबल स्टेडियाम बो ट्रायल जेंजांनाय हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालायफिनाय फाइनाय 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि सालनि बागै जिनि खमलंग स्टेडियाम बो जिनि C division team खालायना बागै TTADC नि बखाक्ति ट्रायल कायसा खालायजानाय आरो नरनो पार्टिसिपेट खालायना बागै आं नरनो खाबे लामसगो ताई जिनि अ ट्रायल जेटा जिनि प्लेयर्स सिलेक्ट नाय बर जेफ्रु TTADC नि बखाक्ति जे C division team मगे जेफोर थांनाय आप्रो बरंनो जों ऑनरियम बो रिजार्वनाय जिनि जे प्लेयर्स न गाबोन बागै हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालाय साफिनाय नरक जे थुमना हामजै तनाय जिनि जत प्लेयर्स नरक जिनि ऑफिशियली जेटा जिनि जत जि डिस्ट्रिक्ट नि जिनि JDO ऑफिस संग JDO ऑफिस नि बखति जों नोटिफिकेशन दाखि जों हजानाय हायपानो नरनो आं तियार तंना बै खाबे कयहरो फाइनाय अ तालनि जे 8 बाय 9 तारिख फुंनि हायनो हायनो रिपिट खेपिनाय नरक खमलंगो फायै नरक ट्रायलो फाइनान बगै नरक तियार तंगि बिशन टीम ताकलाय सिमि जों सेबमानखा जिनि सालकलमा जों चाइदोबो फेमान बिसिंतै जों तिनि अजरान मानखा आवन बाय जिनि थुमु हामजा तंनाय जिनि सिकला जारान बगै अजरा तंग जाबरिना थाङै दं हामबाय नि TTADC नि C division देरा टीम नाय और टीम जे प्लेयर्स तंनाय र सिलेक्शन मान पर जेब्रो जोंनि TTADC नि बागै बर थंगो आप्रो बाव जों बावनो जों ऑफिशियली जों ऑनरियम बरे जाबाय बरनि कागज जों जिनि ट्रायल फाइग्राने बर सगां जिनि हेड ऑफिस एबा जों खमलंगो अन नोटिफिकेशन 8 बाय 9 तारिख टाइम फुंनि 9 तानि सिमि हामबाय बर ट्रायल जो नायग्राने बर सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेटा जिनि TTADC नि स्ट्रांग प्लेयर्स ना बै जों बरनो बसंग सेब्रेनर बगै जों जरायनाय हामबाय टीम दंनाय जत आवन बिसिंगो गोबां मा जे प्लेयर्स तमनि बरनो ट्रायल लिमन बिसिंगो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर आरो कायसा जिनि ADC निगन कायसा C division team सनाम जानाय बर एच नोबार जिनि C division जिनि ADC निगै महारानी सुदाखिना
tei jini subut kungar jomatia te wayarai semua angkanya makai hijau borong nawang boy jana borong jagawa jangkutu borong nokong tuya borong Maharani Sudokina Devi ni mungui kaisa community hall tangnani holong thai kailekha or jaga phaisok phaijak chini hoda okra khorong ni sok phaijak Maharani Sudokina brai bodol ni president secretary general secretary tei buboni adong song sok phaijak chini em Komal Kolai sok phaijak zonal ni chairman joint chairman joto chini official staff rok sok phaijak nahor mung kaisa no sung chini itihas sung bahai ke phainai generation rok no moi to khairunani tei chini culture tradition sung bahai ke promote khainani karon sung kwbangma cultural perform khaini bagoi chini hall kwrui nok kwrui chini amsayo bono nahoroi ni sung joto community no no joma tianeng thung debormang thung tripura riang oma haike sung alada community no sung community hall tangnani bagoi chini edition hoite sung rokha bumung bujani ja boroni musuktai khaikha molsong rok boroni aipa community hall banokha nini inpoi banokha changma rok boroni banokha oma haike joto no jani ja history no teibu buskango tobonani bagoi jani ja bumung roi borok community hall ni mung pharkha ge chung chini titi edition ni nahor mung omono je chini kamai thangjak laibuma rono chung ki philui toboi haini hai chung muito khairoi chini generation noknom buskang agorunani tini chini fan shortage rang kwrui haifano chung chini tiprasani hamkhraini bagoi chung samung tangnai hingke puilao community base chung develop makhainai karon chini community ro strong kwrui hingkha hingke chung buskango agongmaya khanai chung agiro nokjago chini hoda krang thung nini moyal panchayeng thung loko chowdring thung asu belu rojaya gram panchayat ni village committee ni chairman member borono si belu rojago phiaba chung borono promote khaikha borono sonman rokha respect khaikha tabok chung je phajagao no chini hoda okra chini somajpati karbari phangkha borono chung buskango phrono roino je kuno samung kaha tangnani ya priseu tini busung chini hoda okra rokno songwino chung oro jaga samung kaha tangnani ya priseu total project cost hingkha 4 crore oro jaga 500 seated ni kaisa community helpnai joto community ni bagoi ni 4 koti ke project cost ronjakha chini program foundation stone laying ceremony de tini 2nd March 2026 जों tini chini oitihasik ni din tani humale chini wins ni bumangkeno Maharani Sudokina buri bodol buni mungtui Maharani Sudokina ni mungtui kaisa community hall जों malai jakha o community hall no जों tini stone kailai kimani din tini hangke जों o chini 500 seated je community hall mamani bangai chini TT ADC sono belaiken hambai maya pharo जोंनो अम हाई कटर अपॉर्चुनिटी जिनि बंश हामख्रानि बांगै जिनि महारानी सुदाखिना बरै बदल संनो जिनि बुस्कां जिनि नाहारमों जेमन एडुकेशन नंलांथों कक पिरमों पांदा नंलांथों जेकुनु इवेंट जों खायनि हिंखे जों उ कम्युनिटी हलनो जों अरनिव जों अनुष्ठान रक जों इजिलि बाबे जों खलाइमाना तै हागे जोंनो याफारमानि बांगै बेलाय बेलायखे हामबाय तै जिनि अम कायसा जिनि history omo kaisa chini omo laibu mani bo kalaibo tani humale chini Maharani Sudokina ni mangno naragani bangainya जों chini jomati hahodani theke जोंनो wins bo mangra jakha teiboni mangno kusu karwani bangainya chini omo Maharani Sudokina ni bo kaisa community hall bo khulogoi rojaka hain bangai belai belai khe hambai जों next जिनि सम्पद रनो जों रक्षा खायनाय जिनि नेक्स्ट जेनारेशन रंनि बाङैबो जों कम्युनिटी हल नो जों काजे खलायनाय हायनि बाङै बेलाय बेलायखे हामबाय जतननो जत बर गामि उसलन काजे खामो अमहगे गामारिया
महारानी मारान्दी मयाल जिनि अरण्य तिनि हेंखेनो स्टोन कायलायमानि दिन हेंखे अर गामारिया नि पारानि जे चौधरी सावनोबो बेलाय बेलायखे हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहा रमानि बांगै जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न बुमंग न तेसा कुसुक तलांगानि बांगै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बांगै हाइमबाङै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पान्चायनं लांथों जतन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आंनि खाका हाम माया फावो ते अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासालो जतन तंबाय जिनि मेम्बार जोंथों मंथों अरनि सम्पद न रखा खायनो हिके बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो जिनि सम्पद रंनो बरकनो रखा माखायनो हाय आं आंनि जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि थ्रुतै बरकनो थाने आं कायसा खुनुमंया फावो ते जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनो तेबो कुसु कारो लांथों तेबो बसकांजों आगगलायनाय जिनि जमाइता हदानि ब्रान्च कायसा शाखा संगठन महारानी सुदक्षिणा बोरै बदल नै तिनि दिन का हांक्लायो साल का हांक्लायो भाग्यवान TTADC ताबो बर्तमान प्रशासन चालक दङ रैबाय 500 जना आसक माने जात केवासिटी हल रजगमनि दिन हलं थंकाय लेखा तिनि बनो इनॉग्रेशन खायफायखा सिनि TTADC नि ngै CEM बरंगनां पूर्ण चंद्र जमातिया लगेगो फाइसक फाइखा बुकुंबारा ट्राइबेल वाइफार बरक दफानो नायख्राय मन्त्री बरंगनां कमल कलय तै जोंनोबो सिनि हदानि बोरैबदल सुदक्षिणा बोरैबदल सं जों अक्रा खरक नैनोबो इनभाइट खायजाखा जोंबो सौफायलायखा काहांखे नुफायलाहा बेलाय आनन्द आरो किसिसा इतिहास आगेनि थाइनि थाइथान सासिवानो 179 नाम्बार उ सुदक्षिणा महारानी ब महारानी मा अंगो निराव 184 जन नि सालाय दङ ता त्रिपुरा बराव गम तो 84 नि बायरे सीता प्रदुप क्रित प्रदुपनि बुफासानो ब हंगे तो 85 सिकायलहा जे राजा चाय थांजा बिरि विक्रम लास जरातैसि 184 आरो ता महारानी सुदक्षिणानि बसाइनके कृष्ण किशोर महाराजा ब 179 नाम्बार अंगुता महारानी काइसिं पूर्णचंद्र सालहा ब आनि बुफायं ब दै बैखे अन्य राजा रंके राजानि बसा उपयुक्त अंगै हाय हाय राजां फिउ गे राजा बसा खरकसा राजा चाय फैमसि ता महारानी सुदक्षिणानि गे खराव नै ताखौनो नै राजा अंखा बाहायखे अंखा ब उ ईशान चंद्र पुल्ला राजा अंखा अक्राकु बनि बसा उपयुक्त इंया सानिनो ब बा म बुरारालाहा थैयानि अवस्था तो हांखेने बसाला उपयुक्त अंखे तो प्राय राजा अंगनि 15-16 बছর नांगो 17-18 बছর नांगो इंगे बनि बसा सरायखौ सानिनो बसलेलिया हांखेने बायदय बुफायावनो बीरचंद्रनो राजा मारो फिला हाके महारानी जमाइता जों महारानी इंनायनि बसा हांखे ताखौनै राजा आंहा हाके दासिम सामानि ब थिक थिकनो पूर्णचंद्र साहा इंगे बेलाय काहाम अमनो इतिहास तेबो सिगां ब बाहाके जमाइता जों महारानी मा अंखा उ ताबो जों खयारपुर होनो 14 देवता र बुफानि लगे मताय नायान थांफुरसि उ राजानि आसुक यागसि याग्रा दंनाय र नौग्रोगलांफु बोरै काहामाखे गबा राजानि आरो खबर सौगलि हा इंगा राजा खुस खाइला हा बर उ बुरै त बत बुमा बुफानि लगे मताय थाङै नगो फिरक सखयजा राजा दे खुस खाइ माय तंसिबा इंके खुस खाइ ब उ बुरै बर तंग खुस खाइखेबा मा फाइला हा इंके राजा बोहैनासि नाय हितलांगैनो ब महारानी मंगजाला हांता बनि सिगां महारानी तंगु बोसासि मायाफु बोसा मायानिसि बोसा म सलामा यामंनो इंकेबा बनि कपाल काहाम हानिनो सलासिमि ताखोक था ईशान चंद्र वीर चंद्र उपेंद्र चंद्र हंके एकदम रायफोर थै पैला हंके ताखोक थांबा आसाय हा ताखोनो इंगे तरला हंता इंके म किनि जमाइता हदा बोरै रगनो ओ महारानी नि मंगै बमंग फाललाय सिनाय हनैसि
महारानी सदखिना बोरै बदक हिहंता इनके बरंनि मौतुमखा ताबो सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हाके बुमफा फलाई ता जमायतानि जे ब्रांच जा साखा संगठन दंनाय रंनो इनके ता बोरै रंनि मौतु इनके सिसादी बासादी नारगदी स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदी रोंदी सुबादी हायनै मौतु कारे कारे ता जमायता हदाराव जे साखा संगठन संनो रलाय दंता no jini joto media friends songno no ang bele bele khen hambai dewo tini bele khen kaisa good news ani logyo tongo jini TTAD sa hapangni sports and youth affairs belagni principal officer jing tini bele khen khatomani bising te jing jini football thangkrong bagai saklan thangi tongo jing salkolma rombai jing chaitoi family jini bobagrani chaitakmung te jini honorable CM nitidilmo bising te jing taklai TFAO jini registration jeng mankha te jeng 2024 jini 8 tarik January 8 tarik obo jeng jini TTADC sports mission ni jeng obo registration khlai mankha tabuk jeng jini taklai bisin